Gona fa le go 96 number 3 IFM jole ka ge o tseba ngwanesho la bobedi le la bone re ba le professor Moremi ka fa ngaka ya borena ya setšhogotswa lefaseng la ga Matlala ra Moshebo kgauswe le letamo a gomme a raba le balli ba rena go tswa malapeng a go fapafapana e le ge ba etla go rola ditlaišego tša bona pele ga moroka yena a etla a beputse tharollo a ya mathata gomme awa di a rarologa ka kapa radio moroka a ke dire ka tsela ye ngwanesho a ke dire ka tsela ye pele re ka tla ra tšea motheletše ka leihlo la kgopolo re ka tla ra tšea motheletše ka leihlo la kgopolo aga ya kaka aga ngore ke die jwale ngore ke die jwale a ge a we kwa molotšana wo ka nnete ruri ka gare ga tharolo ya mathata a re tsene a re kokota re tsene a re a leboga moroka a ke tše sebaka se ngwanesho ke go tamiše ke go amogele semmušo ka gare ga lane go lapitšeng tše kgolo ebile ke bontšhe gore go tloga mola a ra kgaogana go nna le wena maloba ka labobedi ke tshepa gore dilo di sepetše gabotse a ka lefapeng la tloutša baroka ge e le ka ga maubane gona aua lethabo ke le kekeke a re a leboga balli ba rena ba letšatši la lekgonoši ba ba buile moroka ke ba le ba maloba ba gankadimeng a le ba ga mathebe a gomme e no ja sebaka se ngwanešo o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka a re tle re tšee motheletše ka leihlo a la kgopolo prof ga ke go tame malome ka kapa ke dumediše magoši a gaborena malome ka kapa ke thome ka go leboga gore ge e sa le re kgaogane dilo di sa sepela gabotse molato ga ra mmona modimo sa re šogofaditše ke mo re amogelang maduma mabotse ya go tswa go wena go magoši a gaborena re thobela re le ba ga baroka re ya le dumediša baruti ba profeta mangaka setšo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša le ya go re ya le dumediša balli ba gaborena re ya le dumediša le kae re teng mme maloba o ile a re ko wena wa ga mathebene o ngwetšeang ka dimeng e no te tsebišang re tsebeng gore ge re tloga mo re e fa malome ka kapa ka mola nape a itšee re tšweleng pele le yona nako e sa re dumelela okay thobelang ka moka ga lena le ba pe ba pitsentse kgolo le ba theletši ka moka ga lena ke re ke dumedisa ntate ka kapa ntate Moremi ntate Malefo le ba ofisi ya ga Moremi mambu my tentacle force ka moka ga lena ditulo ka moka ka go lokologana o a bolela go mo presella mathebe re be re hloka mmamogolo ka taba ya mama ya thobela o a bolelang ke pontshong ka dimeng re a leboga ya re ke le dumediše pitšeng tše kgolo ke dumediše botate ka kapa le botate Moremi o a dumediša mo ke Jane Sebilwane mmamogolo thobela ntate ka kapa thobela ntate Moremi thobela mamogolo thobela batheeletši gore babogega di a ke tsebe ya a re di tsebe diwetse tsa makgwa but ya ke nna mamogolo wa pontsho ke Elizabeth Sebilwane re leboga mmamogolo mma go rena ka fawe thobela ka moka ke le dumedisa ntate Moremi le ntate ka kapa thobela ka moka le bašomi ka bona ba bolelang ke Pulane Mathebe re a leboga thobela ka moka ba mamedi ba radio motse
ke dumedise ntate Moremi le ntate Kakapa le ma working identical force ke re dumelang aga ke nna ka itsebisa ke re ke nna Magopontsho ke nna Josephine Nkadimeng ya leina la Josephine le Josephine gape ke mmamogolo ke mmangwane ya Moroka Thobela jwale ka ga ile a bontšha maloba gore ba gešo re amogetše madume a lena ebile re thabela gore re buile gape re kopane le kgono gomme re kopaneng motheletše ko gae mmogedi ko gae maloba mo ka labobedi la lebolayapudi re bile le ballipa ba gankadimeng le ba ga Mathebe mo e leng gore makoti a bona o ne sello wa lla gore yena le mmatswalage ga ba gogišane ga botse mo ebile ba ilego ba kry-a motse ge ba fetša go kry-a motse ba palela ke go dula ka gare ga motse o ka lebaka la gore ge ba dula ka mola go ba le malwetši a e leng gore a ba tlhagela mmogo le bana jwale ba palela ke go dula fao lebaka le lengwe la bobedi ke gore morwa wa bona e le go Pontsho Nkadimeng ke ngwana wo e le gore o ile a kry-a kotsi ya sefatanaga gomme a amega ga bohloko go ya ka dipego tša bagabo kotsi ya sefatanaga ye e mo amile le mogopolo go ya ka bona ge ba hlalosa e mo amile le mogopolo mo e leng gore jwale ka ga re tseba gore ge batho ba kry-ile dikotsi tša difatanaga go ba le matseno a e leng gore ba hwetša ditseka go tšwa ka kua raf gomme ba gabo ba ile ba re ge ba dutše fase ba decide kapa ba suggesta gore ditseka nke e be mmamogolo wa rwala maikarabelo jwale ka ge e le motho wo o ka reng o balabadile ebile o na le maitemogelo mola le mola jwale mmamogolo ke yena a laolago mašokotšo go hlakantšha kapa go kopana le boramolao ba e leng gore ba laola mašokotšo ao a rafo a e lego a Pontsho jwale lebaka le lengwe gape ya ba lebaka la gore abuti Pontsho ba gabo ba ile ba motšea ba mo iša rehab ke mo o kwa go tšwelela leina la Identical Force Identical Force e amogetše Pontsho e le ge a išitše ke ba gabo gore ba ye go mo hlola gore na ga botse molato e ka ba ileng jwale Pontsho o re ke ile ge ke fitla ka kua ka lemoga gore gape mo nna ke lefelong le e seng la maleba batho ba ba dialotše nna di sa swaneng le tšaka mose ga botse nna a ka swanela go ba mo jwale a se a laela awa o re ke tšere banna ba babedi ka re banna nke re itieng dimarathone ke moka ba re kwatša ka dimarathone kwatša Pontsho gore mola ba ile ba lapile nna ka re ke kgopela go nwa metse awa ke moka ka re ka monga a seloko ka hlanola diriti jwale ge ba Identical Force jwale ka ge e le maikarabelo a bona go netefatša gore ge batho ba le ka kua go bona ba bolokega a ke re ge batho ba le rehab go swana le ge ba le ka kgolegong forogo mongwe le o mongwe re a ba bala gore ba feleletše manthapa ma mangwe le a mangwe re a ba bala gore ba feleletše jwale ba ile ge ba bala ba kry-a e le gore Pontsho ga a gona ya ba taba ya gore ba thoma go founelana le ba gabo ge ba founelana le ba gabo ganeng Pontsho ba betla taba gore ba fihle ka mo gorena ge ba fihle ka mo gorena e napile ke mo ka ma Identical Force ya ba gore ba swantše ba re ba tamele gore ba tle ba bone gore ka nnete motho ba monyakang ke yena o e leng gore o tla pitšentše kgolo go ba jwang aowa ke moka ka nnete ba hwetša e le gore ke yena jwale ke ka lebaka le e leng gore leina la Identical Force mo lenanegong la pitšentše kgolo la labobedi le la lekgono ba bonagala ebile ba kwagala ka baka la gore ba nyakana le nku ye itimetšeng ye e leng ka gare ga diatla tša bona jwale re ya lebaka magagešo ke tshepa gore motheletše o ekwele ga botse taba ye lebaka la gore e boe gape mo pitšentše kgolo ke lebaka la gore mmamogolo o be a se gona ene ga se mantle ke ge le ka lemoga matšatši a gare batho le
le go founela batho kwa gae ka baka la di-network di a tshwenya jale re kgopetse mmamogolo gore mmamogolo e be karolo ya lenanego la lekgono re a moleboga ge a kgonne go hlompha pitso ka baka la re sebiletswa se a roba ba gešo ditaba tše di be di eme ka yena jale o gorogile o gona re a moleboga mmamogolo go ba gona lekgono jale magagešo jale ka mehleng melao ya mo lenanego la pitšentše go le re kgopela re difounu di beng ne di tlo bua lekgono re kgopela re difounu di beng silent sa bobedi re kgopela gore re tlhokomeleng go bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng re tlhokomeleng gore re boleleng e nnete fela godimo ga tafola gore nako e tle e kgone go ba ka tlhakoreng la rena le gore moroka a tla kgone go thuša mo a tsenang gona mo go tsenang ma-social worker re tlo le kopantša le bona mo go tsenang batho ba e leng gore ba swantse ba le counsele ba tlo le thuša ka bona jwale se sengwe gape re kgopela re dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona sa mafelelo ge go ka diagala gore go fitlhele mo e leng gore jale re thoma go ngangišana a re tsenane ka ganong ba gešo re no emiša letsogo go nyaka go bolela ke moka re tlo go fa sebaka sa gore o bolele ba bangwe ba go theeletše go swana le wena go bo ba theeleditše sa mafelelo ke di-camera dilo tše ke kwele mmamogolo a e bja gabotse a ra ke tsebe gore ke re batheeletše kapa babogedi ke yona mmamogolo ke babogedi le batheeletše ka re go ne le ba babogetšeng go ne le ba ba theeleditšeng jale re a leboga ba gešo mmamogolo ke dumela gore gannyane gona o kwele gore la bobedi go be go sohlwa taba ya mohutamang lena le tsene mo tabeng ya go laola ditseka tše e leng gore ge re be re ikwa taba ye gabotse ka moka ga yona o ka re mathata a dutse godimo ga ditseka tše o ka re go bakiwa tseka tše jwale di bakiwang re ne ge re butša re naganeng ga botse ditseka di tsamaya jwang ba re aowa mmamogolo jwale ke ka baka leo mmamogolo re lebiditšego mo gore mohlho mongwe le tle le re tšeeng gannyane gore go tloga mola Pontsho a kry-ang accident go fitlha le kgono lena jwale ka mmamogolo wa ge mmamogolo ke motswadi le fitlheletše jwang sephetho sa gore le feleletše le tsena mo ditsekeng pele mohlho mongwe nka le ka tsena la tšwela pele ke kgopela go no le boitšhaputšho e teng mme o le dutše mo gausi lena le ya motseba wo le ka mmona ga bedi o ga raro le ya motseba nka se re ke a motseba ga botse if ke mama Smaka ke le ka mmona ga gagwe a ke di jwale a re kopane every time so ke mmone ga wanenyana gore ga bedi wo le ya motseba wo ora o garebe awa ke a itseba ke eng le lena ke mofumadi wa Pontsho ke eng le lena ke ngwetše gore go nna re a leboga mmamogolo le ka no tšwela pele la re fa letlhakore la lena gore go tloga mola Pontsho a kry-ang kotsi go fitlha le kgono go tlile jwang ka baka la gore dilo di swere ke lena mara di hlola tlhakatlhakana thobe ke a leboga ntate Kakapa go fiwa sebaka se se so that re clear the air ha ke mametse hanyane ka re a ka utlwa ga botse gore taba maloba ba ibuletse o fihla kae mara ga ile gore taba tsa Pontsho gore le mofumadi wa hae di tshara kansa because ba nagana gore nna ke controller ditseka ere ke ilukisa go na le ntho e ba bitsa beneficiary and then go na le ntho e ba bitsa power of attorney. These are two different things. Beneficiary ke ge Pontsho a nyetse mofumahadi or unless ana le will a lokela le ba bangwe mara go ya ka tsebo ya ka beneficiary ke bana ba hae mofumahadi and so on. Nna se ke na leng sone se re utlwaneng le sona le yena o morwa ke power of attorney. Power of attorney e o fa tokelo ya go mo thusha
gore yena a hlokomele ke reng di-finances tsa hae gabotse because le hlokometse gore di a mo palela e re ke thome ka tsela e gore ke be involved a ke tlo ya gole gore o thomile kae wa go bala gore I think tseo le di coverile yeah se se bohlokwa mo gore nna ke be involved Bonso o na dula ga bo Makoti for some time I don't know how long but se se fihletseng go nna ke nakwe setse gore go na le dikgogakgogana between yena le the brothers ba Smaka ha sita jole ha sana madulo ha ba sa duisana ka hobane kwale ke ha Mathebe a kere ha yena a nyako era molao ya gang ka dimeng ke se ke ya loka kwa ha Mathebe a ke tsebo nna ba dirang but ba go be le dikgogakgogana ka tsela ya gore yena o pallwa jwale gore wa le madulo so ebe a tla go nna gore jwale ha sa dudisega bo malome ba mmontsha gore no o ke wa dudisega o dula lapeng la batho o tshwanetse o be le pleke ya gago ke re jwale setse o na le ka nako e bile ne se ya tshwanetse o be le pleke ya gago mo o leng gore o tla kgona go ka aga wa kgona go rosha ya ba lapa la gago ga botse wa godisa bana ba gago mo lapeng la gago a re monna go lokile o tla nyaka stene ka kwa o se nyakile mafelong a jika re hai o se nyaka ka mo ka o bane ha nyake batho ba tse o nyaka tswela pele le go bereka ko diforong batho ba ska tseba ka taba tsa dirafu awa ra mo kwishisha jwale itse ha kry stene ke mo ha sa kgona go dudisana bophelo ba sa le ga botse kwa na dula le bo le ngwetja yeshwe le ga ya hanya go dula o yetsa so a ba feletse re le ka re go yena ga o betere go na le RDP ya mangwana hae ka mo o sala a robala ka re ga o betere o dule mo and then bana ba tla fela ba o etela anti re lokisa taba yela ya gore nyako aga ebile o nyako agela kore stene so skreileng o etse sebe se segolo enough gore gono ya o ira granny's flat because wa tseba mama ha wa kere ha sa le dula kwa gore le gona le thusana go be le granny's flat go be le ntlo ya gago ka mo a re ya le ne ke nyako agela mama o fulela yena yanong a re thusaneng jwale re tsa jwang ke ge a re kane a ke go na le gore ke dule ko RDP ha o betere re khopele gore ba nkenyetse mkhukhu mo so that le ha re qala ka project ya ntlo e be ile gore ke dula mo ke kgona go bona la ba tlisa building material ha ba etsa a re ka lukane mo re batlane le di plan o ire plan ya ntlo a ira le granny's flat eo ga o so tshwantse e be gona mo jwale kane ke mo hasana madulo ke ngwalla kwa ke khopela jwale gore ba mo thushe phela a thomise mokeng motlo utlwana ga ke le bitsang Mokutwana wona wo so go ra thomise tshwantse a be ba mo kreile mokhukhu re kreye dikotlolwana di kreye dilo tseo ka moka tsa gore a thomise gore a gone go phela mo bile ke a motsa ke re ha se tso phela mo santse fela o tlisha bana ba gone go tlaela o gone gore la o ba etela ka komara ba fele ba itla mo ba tsebe gore mo ke namele itlo bala re dirile ka mogo ka ira application on his behalf has ne ke ira application ba romele tšhelete ene ha ba e romela accounting ya hae ya mokhukhu le dilo tse dingwe re di khopetseng mepete yenyeng has ne ba e romela wo morwa a se ka isa tšheletela ko mokhukhu yanong ke re go mmae go betere o be le yena a lebelele gore e keneng e tshwanetse ebile ne ba kentse just ya mokhukhu fela tsatsi leo ba se kenye ye ya ditlabakelo tse dingwe tse ga se ne ba e kenya a ya ko mokhukhung nna ke kwale ke ba file quotation ya gore mokhukhu ke bokana o tlo ba le kitchenyana and then ibe ile marobale ibe 2 bedroom ibe 2 rooms so ha bana ba tlile a kgone go ba le marobalang and then le ka mo
ke moka tšhelete ga e sa ile kogo now ke na le bothata ba gore kwa tshwanetse nna ke tlhalose gore e ile kae and then ga sene re bolele le mama gae gore no lebelelang gore re ka se kgone go kry-a le ga e le monyanenyana ke ge mama gae ba ilo negotiata le ka mo ka re siteng ya bo gaphatlha ba kry-a one roomnyana eo bile re ya ke mo ka ra ba ilokela and then go latele tšhelete ya di furniture nyana tse tsa gae tshwanetse a be le tsone sorry ke na le go nyora time and again so he mokhukhu tšhelete ya mokhukhu setse e fokotsegile yana gore kgapeletse ya gore a kry-e mokhukhu monnyane as long as o tla ba teng because now I need to respond kwa I need to say mokhukhu teng ke be ke nke le dinepe ke re shidi mokhukhu teng ba romele tšhelete ya di mepeto dikotlolonyana the store for eng ha di fitla ebile ke ne ke ba kopile gore if go kgonagala ga o kgonagale gore re di romele go mmae kan re mmone gore he tšhelete e fitla ha kgone handlisha ha e kgone go ya mo re kwaneng gore tshwantse e teng ba re kwa le no go ka se kgonagale phela re ya reporta ko master's office tshwantse re be le bopaki gore re file the beneficiary ke yena this time ha sene tšhelete e kena yona eo re ke re okay gona dirang so ha re na le mokenyetsa tšhelete nromeleng email le nna ke tsebe gore le mokenyeditse bokana ke re ha ke tlo bolelela ke re awa ba re bopaki shubo ba rometse bokana a re ege ro reka dilo ro lokisetsa gore mola o kgone go starta go dula teng a ke mo ka dumele mara a re fe half ya teng portion ya teng ye nngwe e shale ko yena a ke ska gana ke re go lokile re tla ya le mmage re ro mnyakela tsa gore go be le mpetenyana go be le stofonyana go be le dilo tsa go thomisa ha re sene re di kry-a dilo tseo a ba ke moka mokhukhu yola o teng jole ngwane o ka go bona gore o palelwa ko handlisha dilo tse ke rena if o palelwa ko go tshepagala go etsa dilo tse di tlo thusa wena mathomong especially tšhelete ya mokhukhu ke nyane compared to project ya ntlo le tse re tshwanetseng gore re buisane le tsona ga o betere o ntumele ke o thuse na mara obviously ba le batho gore ke kgone go bolela le bona tshwanetse wena o ngwale re kwane gore wa ntumelela gore ba bolele le nna ka taba tša gago tse re kwaneng le wena ka tsone a ba lokile a dumela a ntirele power of attorney not beneficiary guys get that right I am not a beneficiary ya dilo tsa pontsho ngwanake ga gona sente e tee e ke itsereng ya ngwano not once ga go le so go sankolo o sala ntshepisa nku ke sa emetse nko le ga kwa tso ikre okay but hey here's the thing tate Kakapa o ilare pontsho ha bolelle nna no mamane mamogolo ai bile o direla ga botse kan henkebe isi wena bile maybe nkebe setse ke janya ope okay o tlile ke bona o ditse hanyane a sepela o fela sepela ke a kgone mo controller gore dula mo yetsang but when we started with the project ya ntho ha re founela kwa le re batla ya o agantlo ebile ke boletse le bona ba le two wa go ke re go yana o ska dumela gore a dula no shimola kane bana re nyana ba kane ba ikirela bana na gore o available wena o felo yeta le bana go bona hala ke ne ke motsa smart and then hari qala re etsa project ya ntho ba le kwa le ba re no a re batle o re tlisetsa quotation ya ntho ya gore motho o ira building fela and then tshwantse go tle another quotation ya roofing o mongwe re na ke etsa plastering until ke find out gore no there's a developer who can do the entire thing aba fe quote feletseng and then when we find that out a kere we setse re dirile plan ya ntlo ya hae plus le granny's flat but ha re romela kwa ba re che sentse ba direle yena fela ba direle mkekolo na le teng go na le a certain allocation a ba dirang for
for ntlo ya gage e be ke rena okay if le mpha the limit then ke tla kgona bona gore ke mothusa gore mo limiting e a kgone go aga go be le mashaledi yena he o tla decide ka morao gore mashaledi ya o agela mmage ka mgo ba kwaneng go ba awa o ro dira jwang and then ha ke bolale le bona hantse go agiwa mola to cut the whole story short hantse re aga mola ba ntse ba itla ba tsamaya ba itsang ke re go bona ha sne re fetsa ka ntlo e o tla ke re o fela tla makuti le tla ha setse re finisha because sentse re age re fetse re finish go ska sala sile because I don't want to be involved with your things a ke batle go ba teng mo dilong tsa ha go fela ke le laela gore iranyang but a ke tlo dula ke fela ke interfere mara ha o ka aga wa fetsa ngwanaka le tla gona o dula ga botse o tsebe gore and then project e latelang ke a tseba gore ba sale ba gae ba ile go ga bongwano yen so on so mara bo malume na ba siyo so project e lateleng as soon as we done with the house project everything ile teng kana mola ha gona motlakase so we had to do solar system gore ba khone ba lentwe and but even the time re apply la ya go reka diphatla ha ba fumane ha duli mola ke be ke re no wena mama o ntwela wena mama Pontsho wena ka no tlo dula le bana ba re kwane so re no leka go checka gore king se se right se se tla ba lasta se se tla hloka se ka se hloke gore time and again tsantse ba yo reka gape a re lebelle re finish ntlo e ba ga botse mara ke ro fela itla ke re wa bona lena fela itla and then ha o tshwantse gore jwale ia fela ngwako ola nna ke lebeletse gore a wa kane ke moka re feditse jwale ntlo ke la e fedile obviously go tlhokega dilo tse nyane o tshwana le mete ya mofatse ke re ha o kena mo ntlong go tlhoka mete dilo nyane tse nyane tseo o di komiki nyana bo o tla le tsa hae tse dingwe mama bona nna ke tla le tsa khale di mete ke re go bona tse nyane ke lena le tlong go bona gore le itirela ka tšhelete le golang a ke tlo fela ke sunya nko ya ka ke o batlana le ke o batla tšhelete ya gore ya nong santse le reke toilet dilo tsa di-curtain seng di-curtain dilo tse tsa ka mo bathroom a ke tlo kenya dilo tse nyane tse ke tsa lona nna sa ka ko lebeletse tse kgolo because ke mone ngwana ka gore ha ba mo romela tšhelete ngata ha e mo gore ya kae I don't know a ka le bolelela yena gore ne ya kae so re dire ntlo e fele re finishe e fele itse mo go tshwanetse gore jwale nkebe re ya to the next project ebile ke re go yena o tsamaye ba bolelela gae gore ga re fetsa mo wena gore nna ke kenelle gape gore jwale wa gorosha ka gae o nkwe gane ke re le tsamayo nyaka a ba jika yena ebile ba le tshu ba jika ke re bona rona re tsebe re go buletse jwang gare gore o santse o tlise re tsebe le ha iro ha mathebe le buletse so go sa shota eng la kwana so mara jole this time we need to do the right thing re include even bo malome o tshwantse a tlo bolela le bo malome a re bolelle gore bo malome go etsagetse phosho ka letsatsi ka lebaka la gore tate wa se reng na sanya ke gore le tsebe whatever it is but se se bohlokwa yanong wena o tshwantse go di ngwana wa batho ka tsele le yona ka makala hai se tse ba re hey ba tsere mma bona ba mo study social working yena se tsanya ko ya ka nena ha re mo rati ko re ka makala jwale jwang ka nna ke iphile nako ya ka there was a time pula ne di na tete ka mola hona le medi mola like metsi a kena so ne re kena ka maoto a metsing re leka gore re thibele metsi a ska kena ka montong ene le nako e yena a re o sa le mosebetsing ona re a re mosebetsing mara se mosebetsing ka tshwanela gore ke founele ntate ola wa developer gore a tle mo ba tlo betha le bota le gore go tswe metsi because metsi na tletse a kena so a kena from this way ha re mmotsa ai o fella kwa ngwana ka ga bo
So bothata ko gore a ra kgone go tswela pele because that was the next project. A ra kgone go tswela pele ka gobane setse ba kobile mmabona ba a ba nyake motho le nako e gothe ba gotla ngwana bo le yena ha nyakege gotla cousin le yena ha nyakege jwale nna go nna ha ko ba mama hae a ke nyake ka yena ha ko ba mama hae o ko ba nna. And if yena wa tseba gore mama hae has been going through a lot, se yena se dirang jwale a ke se kwishishi at all. That's why then I stand back le na ka tswa ka a ke sa di kena ba ka no tswela pele mara I am not a beneficiary. A ga gona sente e tewe a iyo o itse le kana kwe ba re e bona setse ba ira di pave go utlwile ka mora gore setse ba mphonela kwa ba re quotation e o ka re ba batlo khwira gore ke a tseba ka yona na ka re awa a ka tseba ba mpuledisha na a ban rerisa gore ba ira pave and if ba decide go etsa pave ao ke tsa bona tsa a ke sa liyo mo kanti moro a rena ke yena a itireleng taba tsa di pave tsa fake aya ntlela ha ina pave ka o ba nna nyaka o re nanya ka tšhelete ya go reka koloi ka ya pele le yona ya pele ela o kreile accident ka yona a re botsa makare o ilo ilukisa ba etsa panel beating ya yela sa rura ra stebo re feletse kae. And then ha ba tla gonna ba tla setse ba rwalana so o mongwe gore e mamogolo ba putso yena o bulela maka kere le o ha vela a ka mmolella vele ke re bonang bana wena ngwana le rena o ngwana o mo monna hao le rena o re botsa maka now ha ona tsela ya gore re le thusa yang ha e bane lona le re kubi a ke re le re kubile la ra re batlegi mo so re le feel space ya gore le dire ka mogole nyakang. Now bona ba under impression gore nna ke control a ke control selo papa a ke control selo le kwa ga ga botse mmamogolo ke nyaka go kwishisha jwale gore jwale ka ge lena le power of attorney beneficiary ke ma ke bona of anyezi if motho anyala the laws or whatever the marriage laws already a ke tse gore banyalane bjang a ke re yanong if ba sa nyala a ke tse gore banyalane a ke re banyalane behind our backs if banyalane ka in community of property obviously they have one estate. If banyalane out of community it also ile ba ile ditsela tsa gore e na le accrual system or ha ina accrual system but a ke tse gore banyale yan because ara ba teng mo go yetsagalang re kwile ba re Maloba mama o bontshitse gore o tswile ka lapeng la gage yena ka fase ga mabaka a ge a be a sa kwane ga botse le tate and then a boela ga gabo so o dula ga gabo so now ke kwa o bolela mo go thweng ba barakile mma bona and then ge ba raka mma bona go tshwana le gore ba raka wena ba morakile kae o go polena I think ke tlhalositse gore nakwe a re qala o be ha mokhukhumo no tshwantse o ponso a dule mole mara sa ka dula la ba felo ba itla ba tsamaya batho pele ba now batho ba ne ba aga mole there was a time ha ba toma ba kenya di fittings o tshwana le bo ba setse ba ruletse ba batla gore yanong ga ba tlo etsa di DB box go nyake ha gore go be le motho mole ena go na le jojo ka ntle ba kenya bo di pressure pump gore di supply metsi ka montlo go nyake ha motho to make sure gore batho ba no dikenela ba yetse ntatola bila mmotsa pontsho a re hape ka mo ke ka lapeng la hao ha wa tshwanela go no sepela fela kwena o swantse o bone gore jwale lapa lao le ba gabo kwena motho swantse o bone mo jalo ngwana wa yesho mamogolo ke gopela go no butša mo pontsho ga botse ga gabo ke bana ba bakae ba bashimane right too yena ko mogolo ba ko monyana ko mogolo first born okay nakwe ba raka mmage ke nako ba sa le ka lapeng la mmage ba le ko ba nakwe ba moraka ne setse yena a dutse ile yena leihlo la bona ka be ile mo la ke mantšingilane because ona lebeletse gore ga go fitla motho wa construction okay go na le motho o leng teng o lebeletseng gore ba tlisitse ba bereki ba bereka ga botse aga na dira sona seng ma bona mola because na siyo a fela le hona kwa
alright ke go kwile jalo o ka tswela pele malome ka kapa ye nngwe ye ke rata go e botsiša ke gore mmago Pontsho o nyetswe ko gankadimeng ba mo nyetse ko gankadimeng right go tlogeng ga gage ko gankadimeng a boela ga gabo ba gankadimeng le ba gabo ba tseba mabaka a feleletseng a atletseng a gore ngwana a bona o paletswe gankadimeng o boetse gae re bone a ke re ga ile gore dilo ne di sa sepela ga botse papa ngwana wa geso o ka re potsišwa ka e simple ge mme a imela ke bophelo ko gankadimeng and then a decida go boela gae ba gankadimeng le ba gabo ba ile ba dula fase and then ba fetša ba kwešiša gore ka baka la go hlaka o swantše a boele morago goba yena o note paketse dibeke a boela gae o rakilwe a kere so ga boya gae e re ke itlhalosetse papa it was not the first time a boya gae ga boya gae it was because no na le ntwa le teng ka molalapeng lele and then rena re leka go mo protecta gore jwale a se ka mogobatse ka nna mogobatse re bona gore ga tswela pele gore a boele it was because go tlhokofala mokgekolo mama matsala gae go boela ga gae o boetse ka lebaka leo re sa dumelana gore a boela but because yena na tsebe gore mmatsale ba kwana o santse ile mmoloka ke go boela ga gae kwa the reason why ke botšiša moroka le mmamogolo le batho ka moka ke botšišetša lebakeng la gore mmamogolo fetša go bontšha gore ko steneng sa Pontsho e be e le se segolo kapa be e swantše e be se segolo whereby go be go swanetše go agelwe mme ntlo agele ntlo ka mo saeteng and then Pontsho age ya ka mo saeteng kana o gopole gore o ngadile ko gankadimeng ake and then a ngadiša ka fase ga mabaka a rileng a re nyako go tsena thata mo go ona mara gape ga Pontsho e sa le gankadimeng a ke re Pontsho yena a boela ga gabo jwale mme o tlogile gankadimeng o boetse ga gabo ka baka la gore a palela and then o sa boela gankadimeng mara ga a boele ko lapeng la gage o boela lapeng la morwa and then potšišo ke gore ge a ya go agela ke Pontsho motse ka mokgauso le ga gabo na ga bo Pontsho yo ba ka mo a tlabeng a agile a agetše mmage goba yo ba kua ga bopapa ge ko mmage a tlogileng gona na and then gona ge e ka ba ga bo Pontsho yo ba ka moki and then kua gankadimeng kua mmage a tlogileng gona go neng le bofejane ba bo Pontsho ba mošimane go tlo diragala eng a ke re motho a ka sebe le magae a mabedi wa tseba ke ntate ke ka tsa gore gankadimeng go šala mang ga go šale mang gore na da se se bohlokwa ne le gore Pontsho o batla go starta his own family so that a kgone accommodate le mmae ba godise bana ka moka ba dule ka moka gore go diragalang kwa ha re ya ke lebele le go tsena teng it's another topic for another day but ba ke bona ba ile ba kwenega a ke tsebe for whatever reason kane dilo ne di sepela ga botse he mabona a le teng mola a lebeletse gore dilo di sepela ga botse a lebeletse gore le ga ba se teng yena o teng e ba lelapa Makoti Maloba o lile ka taba ya gore ge a shalle a e ba ka gare ga dillo o lile ka taba gore yena le mmatswalage a ba bone dilo ka leihlo le le tee mmatswala ga a morate and then ke ka baka lewe ka gare ga mathata a bona go se ratane ke ka baka le ba kgonneng go botša bona ba pallang ke go dula kua ka baka la gore ge ba ile kua ba kry-a mmatswala ene yena le mmatswala a ba bone dilo ka leihlo le le one and then ba hlagela ke malwetši bona le bana and then secondly mogotsi ya lena o a dutse mo gauso le lena o bontšhitše le go hlatsela gore ka nnete mama a rate morwedi ya ge jwale ka makoti ya gage and then ntwe e leng gona mo khimama rena ga botse moeno wa rena ke go leka gore go be le poelano magareng dilo di sepele ga botse and then e swanetše e be gona whether we like it or not because of o ke mosadi ya Pontsho and then go swana le wena ge o bolela gore ge ba ki baraka mogekoloki go swana le gore baraka wena jwale e tlo o bua gore
ge le sa ratiwo ke go swana le gore ga le rate Pontsho. That is why re nyaka gore e be ntwe tee e sepele ga botse le tšeengwe jwale ka makoti a lena, and then le yona ela ya malapa a mabedi e swanetše e hlake ka baka la gore moroka go jwale mama o bontšhitše gore stepe sa bobedi ke gore Pontsho o swantše a nyale o nyalla ko kae, ke stepe sa bobedi le boletse ka yona o nyalla ko kae, o nyalla ko steneng se e leng gore ge nkebe se phase mama o be a tla be a dula go sona goba o nyalla ko ga bona ko ga papaga. Ke lebaka le bohlokwa leo. ke bona o ka ronya ko ya rabe mama. Tate ha re le so ngwano le papa hae a ba bone so maloba o bile lwa tla go nna tšatši le leng a re makhelwane o tlile ntate mongwe a re ke a tseba gore le na le dikgokgakgokgano mara ino ya o ile kgopela tshwarelo jwa le ka ngwana gore at least go be le poledišana a re tate hae o morakile a sa kena ka gate jwale go ya ka yena le ga bolela o boletse le boloba molomo ko elaka a re between yena le ntate go setse fela gore ke mang a ile hlokofala pele. So in other words he Pontsho a thoma motse mo na thoma lapa le gore everything no tshwantsa yetse ga gabo no tshwantsa yetse tsemole as long as mama a le teng like ke le lapa la gang ka dibeng o tsosa lapa la gabo. Alright, ke gopela go tsena ganyana. Tsena moroka. Mamogolo wena ka ge ile gore o gonne go tšea maikarabelo a gore o hlokomele Pontsho, bana ba Pontsho wa ba tseba ka moka? Ke tseba ba bararo ke kwile ba rona le wa bone. The last time ke ya ga no gona le masegone le o monyane le wa boraro. Alright, o tseba ba bararo. Ke tseba ba bararo mara o mpodise Pontsho gore hona le wa bone gona jwa. Alright. Mamogolo ke nyaka le mpotše nnete le hono ge le lebeletše mosadi ya Pontsho a ka wa ga motsola? Ha ke ba lebeletse ba babedi e seng a kere ka mo re feditše re bone gore ne mathata ka mo go Pontsho re bone gore ne mathata. Jwale a re nyakeng mathata ka thukwe ha ke ba lebeletse ke bona ba hloka thuso ka bobedi ba bona. Okay, because ke tla o tlhalosetsa why. Okay, yena o re matsala ha ya morate a ke tsebe gore mama yena o mabaka ha ikeng, but here's the thing ngwana o ha belega yo wa mathomo Pontsho na sa bereke maene le yena a hlokometseng ngwana from mathomo a sna selo ene mme mo ne ba re a ke tsebe kae le thwaseng so ne o thomile mo go ba hlokomela. Okay, all right. Ke kona ke gone o kwishisha ga magopotso a re a ke morate o batla ke morate a jwang ene le rato la lenyakang go nna ke le jwang cause I do my level best. Ka COVID ke kitima from Friday to Ilof to Untwel Captain Barking Untwel ke le busy ke mbatela ngwana gore ngwana gone o apara even maluma gage ha tlisitse molato o amogetse ke nna a ke o amogetse ke nna ha batlisa molato hae ke nna be ke le mola ene ke nna gape a ke feditse ngwana a tlha ke le busy up and down Pontsho sa bereke ke berekisa ka shelter ke kitima ka COVID kana go ba re ke close down a ke go kitima nna are ene ga ba ilwa ba le two ba tla go nna even though ba se ba ntshitse ko bona ba tlile ga nshimola ga emona ha bana ba sena selo ke ba afa. It's not like ke ba kwatete wena ke tsebe le rato le a lenyakang ke le fe a re a ke morate ka o rat o nyaka gore a ke direng nna. Here's something ke tsantse ke bolele e kwa gale a re bolele so a ke se gore mama nya go bolela mara ke tla offer space. Here's the thing maybe e re ka fapanang or ka mogopolo maybe between age le ntwele. Pontsho ke motho o goletse ka lapeng re a cleaner re a peya re etsang jwale yena ha kreya shaiti la hae o re o no mmatela fela gore a no mmela ga bana yena o tla dira everything, but he ngwana o rena re tlile mo le re okay ke gae a re boneng re fumana go le ditšhila
sa bobedi yena o gora ka ntle a ba lese a boya ka ntlong a tlo ya peya gore e tle se go be le go jiwe he ngwana a hlotholwa a ntshiwa leire yena ke re o tshepisitse mogatša gore o tlo dira everything jwale mara ga tshwantse a dira ka mokgwa o lokela ka mo tlasa bete go a nkga ka mola ntlong ela as we speak mara he ha re fihla rona nna ha ke fihla ke tseba gore ke ha morwa gona ha ona le doti ke tla swela jwale ke tsebo ai mo tshware pila na kane mma hae ke sa hae go hlokomela gore dara ba dula mo go ska tselafala tšetše le leng ke ile mo la go santsane go na le koloi la kgale ke re kreila pontsho a kentse ha ke tsebe gore ke pontsho gore ke ena gore ke mang ba kentse washing ka motlasa koloi e tswa dibuko so I think go sana le yona that thing ke re maketse gore ha ile gore ba phela gabotse another thing that e sa le ka wa manya yena pontsho ha ke fihla mola ke kry bana le bana ba teng o fa ngwana wa bobedi Savannah ke mo lebeletse ka re mo yena ke tlo le tshwarisa if bana ba so ka re ha ke lebeletse ka re ke mang a fa ngwana Savannah pontsho Savannah ana le 2 masego a le teng mmateng e ke botsisa gore bana ba ga botse ha ba le ba ithela ba re ba tla kgona go godisa bana na ba di zwa le taba ya gore jwale setsa o kreile mo kreisa ngwana mo kreisa mara ba kwishisha gore go godisa bana as a parent gora goreng so concern ya rona ha re tsala re bolela ka gore pontsho ga botse o nyaka bana ba ba kae ga ile gore o nyaka bana ha o no re se ga le ha re ka ira tennis la ngwe le mosadi mo teng bana it's a responsibility bathong ha o no godisa bana anyhow hona eno taba ile e la ba teng go gore wo ngwetjesho o re wo wa loya bana ba now the problem is ha re sa khona le go aka enjoya ditlogolo because se taba go ba tshwara ha re ka ba tshwara ba tla re a ba loya maybe that's another thing e tshwantse gore re ibulele ibe phatlalatsa gore re kgone go buelana kane if re tlo dula ka tsebo rona ra rapela tate ka kapa anything ne ke ba botsa bana ba kere if tshwantse wena o bolele ngwana o maka and then le a kolota and then go na le maphu a re tliseng budget re reng mo re bone gore khande ga botse le dirang ka tšhelete why tshwantse kane montlong mo gore go be le dilo tsa ka toilet tshwantse nna ke ira or mama lena dira lena le dirang a ba kgone ra rapa alright mamogolo go ya ka wena go lebeletše o le ge re ka mofa power of attorney go a swana dilo di o senyega wes power of attorney ba na le yona nna I was just helping no a ke re go ntjwa le mamogolo yeah ntwe re nyakang ke gore re age lapa la pontsho ene ge ile re pontsho le mosadi ya gagwe ba na le problem re tsebe gore no re thuša jwang ka bothata bo re neng le bona and then re se ke ra botšhaba mmago sesi gona mmago pontsho gona le gona se batswadi ba pontsho and then re tsebeng gore lapa le la re le aga jwang ba thuseng ka babedi papa a ba alafiwe both of them ngwana o he pontsho a tlile gae I don't know why I feel like or what cheat maybe pontsho wa cheater a ke tsebe but pontsho ha ka tla gae yena maybe ali mo bile mamma teng na salteng o tla pontsho o tla gopela ka phone ya ka gore a mo founele so that approve gore o na le nna o ro gae because ha pontsho is ka subela letsatsi a so bui a usinyana ha sa le sharp malobanyana mo a ke bolete ka ba ya khale she was having this baby a sa le ko hospital pontsho phone ya hae inesa they khathile because a sa patela bo pay joy and then o phone ka ya mmae or o phone ka ya ka but are wa molwantsha hape gore wa ya mfounela ka di phone tse ding tsa now for me that means it's either una le insecurity eating or vele pontsho wa dira or vele a re tsebe mara bona ba le babedi so ba hloka thuso okay gora gore no a kere ba bona go ntjwa le ba re ba nyaka tšhelete ba be le matla gore bona ba e laole o le nyakang mamogolo shu gona ntate malefo ba beele mike tšeo ga botse pontsho di a diele mogalabe gore go ba bakae thobela le ka re gona a wa le nna ke re ke no duma gore le nna ke be le matla
ke be shapo nna le mosadi re ikeitle ka ga lapeng laka gore lo tse di fetileng di fete and then re thome bophelo bo shapo. Okay, matla jwang like o hloka eng mamogolo wa go shu o re ba go file tšhelete o wa ja tšhelete mokhukhu aowa o go file tšhelete gore o ye go reka tše dinyakegang tša go hlatswa ka toilet tša go bea gabotse ka mola bathroom gore ge re ya re kry-e go le gabotse dilo tšeo di apara aowa mamogolo a se ka re ke jele tšhelete mokhukhu ge tšhelete mokhukhu a re mokhukhu shu reka double mokhukhu ke hloka mowa o single mokhukhu nga se re ke double mokhukhu o ke sa o hloke ke reka o ke tsebang gore ko monyane and then ge ba fetša building mola re tsena ka ntlong ke bone gore double mokhukhu lo monyane ona as long as le mokhukhu. Now here's the thing my boy. If you apply there and say we apply for 20,000, I must bring proof ya gore 20,000 receipt ya teng she e dirile se ha ya dira se ibile sa le ka o tlhalosetsa le wena ra re jole ke ba botsa ke reng ka ne ba tlo mputsisa nna then ba reng ke reng ke re ba dirileng wala go bitere re tla re ha re thusitse ngwana wa lwa no ai bereke ka mgo a ke re santse ngwalente o riente o e khopeletseng yona ke bona mosadi ya gago emisha letsogo ka mo mago masiana nna ke kgopele o bolela jaanong so ge ba re tšhelete ba mfile tšhelete sentse gore ba bone le di-proof go ra gore tšhelete ge se gone go ra gore o e jele le nna go tshwara le ge mmamogolo a ga ile a bolela lentswe la gore ka gae o rekile TV. Here's the thing and then tate Kakapa like so le ntate Moremi batho ba bona ge ba go hloile ba tlo go bea ka dipateka like ba go bea ka mantswe gore wena bia mang ke go tswana le go nyone story sa tlhalosang gare di-pampers kae diaparo kae ka tlase ga koloi ke ka fao ke reng ba ntlhoile ka lebaka la gore le tšatši le leng ge ntse ke fele ke ba etela go bolediwa tori tsa gore ke nyako go tlhalosa lebaka la gore why le re nna why ge ke re le ntlhoile ke ka lebaka la gore tšatši le leng ke ile ge ke le ga kokwa Pontsho ke etetse Pontsho ko ga gabo mama gage a ntata ka mogare ga kantong e ga crutch a re tšhelete bana ke dirang ka yona nna ke a gola mehlele like bona ba bolela ge e le gore nna ke a gola wa bona mamogolo age a bolela re nna ke nyaka mmereko ko o bereka ke a tlhogane tšhelete Pontsho ke nyane that's why ke lebaka le nna ke tlang go le hlalosa gore why ke re ba ntlhoile and then na sa hlokomele ngwanaka na ya go tsaya treatment ko sepetlele nna ne ke dikela sepetlele na tsamaya le rena ge ba mphile teite so yena o beele lebaka la gore le nna ke ya go tsaya treatment o sepela le rena ne se taba tsa gore o hlokomela ngwanaka. Okay, wena as o le mosadi ya Pontsho a o tsebe gore monna gago tšhelete ya gage ya dikgobadi ke bokae? Tšhelete ya ge ya dikgobalo kore like na sa bolele nnete nako nngwe ne no ba 600 no ke raga e feletše se ke la bolela amount ke nyakono tseba gore na o a tseba gore ke bokae ge e feletše na fela e kenang ka kgwedi ka kgwedi no tšhelete ka moka e tseneng a wa ke itse e ba e bolelang ba re tšhelete e kene ko nna ke sa itse selo mo tabeng e la ntloela mola go padile le ge ba ile re ka dira a ke re tšhelete ya gago di-lawyera di ya go bitša di re go ya ka dikgobadi tša gago re tlo go fa 100 ranta then godimo ga 100 ranta re tšea tšhelete re iša ka gare ga trust account ge o nyaka selo o re kgopele ge e le gore wa ga motse ke thubopo o tiše quotation and then rena re tlo bolela ra kontraka a ria mmereko ka moka ga o fetša ba re fa proof ya go bontšha gore ntwe o e kgopeletseng še yona e diragetše a kere ra fetša mo so ntwe nna ke nyako e tseba gore wena o tseba gore na tšhelete mogala ba gago ke bokae kare re bolela ka tšhelete e leng gore wa e gola ka kgwedi ka kgwedi ande a se tšhelete e leng gore ya oketsega ke tšhelete e leng gore ya fokotsega so wena o a tseba gore tšhelete monna gago ke bokae ge e feletše a ke itse alright o tseba gore o gola bokae alright ke bona o ka re mama o emiša letsogo be o emisitše mogatša malome pele ka mono alright pele ke fa bo mmamogolo le bo mama ka mo ke nyako lena le nyakang wena o nyakang o le mosadi ya Pontsho na like do tse ka mokana ga tsona for since ke le mosadi wa Pontsho
a nkere ba re ntsheditse magadi mola ntlong mola ba re ke motse ka lwa gaga ke nyaka go beya like wa emelela se seng le se seng just like go bontsha gore ke amogelegile ka mogare ga kgorong ya lapa la gang ka dimeng ke bontshe gore le nna ke mosadi ke tshwana le basadi ba bangwe le nna ke nyaka gore ke tshwana le basadi ba bangwe ko ntle o nyaka tšhelete ya monna gago goba o nyake tšhelete ya monna gago mmamogolo o right ya le thuša goba o nyaka no bona o le ka ga gago tše tša ditšhelete o di beetse ka thoko goba o nyakang o hloka thušo kae re direng o nyakang nna nto ke nyakang ke gore ba fologe mo stilong nna ke tla be nna ke tlhokomela Pontsho ke tlhokomela lapa lela go aga kgoro ya gang ka dimeng go bontshe gore le nna ke mosadi ke tshwana le basadi ba bangwe okay Pontsho wena o nyakang a go bolele wena sela ke sa gage awan le nna gabotse ke ikemišeditše go dula le ena mama go Potso e no ba gore le nna bentse ke tšeane le tša lefase ke ropana le loete kgolong le ena ke fetile go wena tlogela loete o tlo re tsentšha mathateng re bolela ka tša gago ke ra gore nna ke nyako go tšhentšha bophelo bo ke bo swereng a ntshepe ka bogela gore be ke tsamaya ka training gore a ntshepe mo yona alright a re kwane monna gešo a kere tau o nyakang bolela straight ore o nyakang ke nyaka bophelo bo bobotse le ena bophelo bo gona re bolela ka tšhelete tšhelete a be le access tšheleteng tšaka mang mosadi ya gago kore gore le card nka ne mo neela yona gore tšhio alright tau o nyako ntšha mmamogolo wa go mo godimo ga tšhelete ya gago awa mmamogolo o boletšara yena a se beneficiary ge re hloka thušo e ra gore be ke kgopela gore yena le madam ba be le connection a kere gore ge re hloka thušo ra ba lweša ema mmamogolo wa go ke power of attorney a kere a ke itse power of attorney gore ke o filwe maatla a go bolela le di-lawyera tša gago a kere so wena o nyaka go motloša mo maatleng a leng mo gona maatla o a tšee o a fe mosadi ya gago goba o nyaka gore mmamogolo a dule gona mo aleng ge mosadi a nyaka se sengwe a consulte mmamogolo a bolele le ena aowa ka bogela gore ke nyako dula le madam a ka no di tšea le ena o tloša mmamogolo o mo iša gore a tloge 8 mo latabeng ya tšhelete ya gago power of attorney tlo ba mosadi ya gago le kgone e kore ke a mo tshepa alright Pontsho a re kwane tšhelete ya gago mola ya tswang ke eng tše di botse tše wena o di dirileng go bo o bereka le mmamogolo wago o agile ntlo e fa ka furniture ke šupa ntlo because of yena o šupa ntlo because of yena alright furniture e beile ka kwa ntlong e kae somebody tšere ntene ge nako le ba tlo tša fridge le stofo malome a decide gore tše di šetšeng ba di shiftele garageng ba di tšea joang dilo tše di leng ka mola ba breakile ka mantlong ba thubile alright so malome a re tše di šetšeng ka bakala gore a le gona moke a re di beng garageng go fitlhelela le ba sharp ka re o nthetša reno ge o tlo tša furniture tša gago mola ga sebilone o se ke tla o le one o tle le mosadi ya gago le mosadi ya gago ga tla le one ga se di kry-e re lenyaga le le 2 alright Makoti ntloela ba itlogetše e ne dilo ka moka batho ge ba thuba lena le le kae ba setse ba thuba mola ba thuba ba tšea furniture ka mola ntlong be le le kae lena nna ne ke le ka gae mogala ba gago ba le kae na la gago ka nkadimeng ko gago mokgapa madi ko gago alright ntloela la edula la e tšhaba ke ya lena ntloela ke lapa la bana ba lena lela alright le rile ntloela re e berekile o e yagile ntlo furniture e gona ka mola gare a kere mmamogolo re ngwana o nwa savana ka kua gae savana sa bolelang ka sona re ngwana o se nwele ene wena o le gona o a rereša a wanta teka ka but that's why ke re batho ba go tlhoile ba tla go beka maina a no bjala alright a no bjala mang a no bjala Pontsho a no bjala bjale se tlile buang ka mo gae mola a ke re nna ke motho le batho a ke tse gore ke wa ka mo next door gore go tlile mo the time and then ga ke re nweshe mo se le mo se tla mo ema o reng a ke go taste mo se tla mo e re ke yana o re nweshe Pontsho o dirang Makoti re Pontsho o dirang a nweng o nwele eng
nwele bjala ke nagana gore maybe ke ga no duma ka go tsatsela ge motho a enwa bjala no ke gopele o nno ise mo go no duma a ne bjala straight mmamogolo ga tsena go raya gore le ya dumela gore o se kry-ile savana se le mola ene se le gausi le bana le ya dumela gore ngwana o se noile savana sele pontsho o nyako dumela amara ke re no ba tate Moremi ga se ntla mo es not like gore re do bala ke ngwana ntwe wa isa sa nne jwala okay ai alright lena le gopela gore mmamogolo a le fe matla ka moka alright makoti tšhelete mogala wa e golang le ya kgona go bona gore le dirang ka yona wa tsa mo bophelong makoti ne ge tšhelete o sa kgone e swara o kgone and then le ge e le gore mo gongwe re bolelela letlhakore la gore fetse e tlile go wena re swantse re go thuse ka maele ka gore if le palela ko go manager ye mogala wa e golang ye lentšhiela gore re itlo fela ya fela tšhelete ka 2 months a se selo million motho wa e fetša ka 2 months e fele le ka letšatši wa e fetša ke re motho wa ba ka mofa million ya go reka koloi ya 900,000 o šetse ka 100,000 go sa sa ka no tsoga ya go reka diphatlho 2 days tšhelete e fedile mamogolo ke batlo eda taba ya gore ha ke na bothata go fa bila a ona ntho e etsang gore ke re ha bana access o dirile application a ira via whosoever o na mo irela a re go tloba le pavy ba ira di fake ba rumela kwa tšhelete ya kena go yena o ire pavy ha iyo mo if batho ba le ba ka tla mo batlo lebella gore pavy teng ha iyo yena mara tšhelete ite mara gona nyana mo motho o na ira di fake tsa di pictures wa mokolota ke re ka ne jwale o berekisitse lebitso la company ya hae gore a ire those fake ntwela and then ba rumele kwa ha ba mphonela ba re wa tseba ka sena ke re a ke tseba ha ba mpotsa ka sona but lona hasne a ile gore le yo mo patela le mpotse ke ga ke tsamaya go etsa inspection because a ke tsebe gore te a ke fihla mola hona selo and then mamogolo o ba dirile quotation ya bokae ya quotation ya 65 or thereabout 65,000 or example ba e patetše ba mpatetše yena then o dirileng mara ha fetsa ha patela le mothako a irile ke rekile koloi le yona e gona koloi le yona e yo gona bjale mara nthe botlhoko gagolo o rekile koloi ya bokae tau ya 30,000 e o dirileng ka yona nthakolo be re boletse gore tšhelete le ga e tsena since a berekisitše company maina company ga dilo ka moka ga tsona e le gore nna le ena ga re tlo a ba ka tla ba re tanya nna le ena re dikotsing ka moka ga rena so e ra gore mola ra e ripa o mo fa 30,000 o tšea 30,000 ee mara ke me ropile ka strategy sa ka le nna o methile ka bokae so ka go bolele papa ha se ba ira makatika ao o nkopana le ena ke le mo motsea o setse ke mothako o mongwe o re ke o batla tšhelete ya hae ke matšhonisa a ke tsebe ke bo matšhonisa nto ya matšhonisa ke yona nkokonelang le go fita because ha sena yena ira matšhonisa ke sa tsebe le gore mo irelang then ha sa ba patele o ba fa di-number tsa mmae then mmae o boya go nna he a ko thuse ngwano gore at least ba patele kane batho ba yanong ba hlokofatsa nna mama he ha kry-a selo gona moo ga tsebe le gore matšhonisa o kwa eng every time go na le matšhonisa for eng ga re tsebe ha tla ba re tla mora mo kry-a on that video ya identical force that's how I got involved now ore on that clip ore ke buletse o mokekulola na ke ena na reportile ke re mokekula ore o ya dimile 400 and then ore wa tseba jwale gore setse ina meletse itlo ba 750 yena o re hai ke tla no mo fa 800 o abut bilano anomlisa gore ke tla mo fa maka o tseba tla ke le something else my son ona le schizophrenia but ba schizophrenia ba bulela maka and anything aba inahanang ka monagano ba bona ring iso that's how they say it bana le that thing both of them not one both of them o nagana re Pontsho wa cheater o nagana re Pontsho ha sa robala le ena ha sa robala gae o na le mosadi o mongwe samwe o la mfounela mola ke le mola gae really se sa le mola
Pontsho a tlile gae a robala ke he Pontsho a mpontsha gore bona o re ke sona dilo tse di etsang gore ke se ka kgona o dula mo because o monyaka kwa ga satla is because o na le girlfriend somewhere. nke reng ka mo go mogatša malome ke gala emiša letsogo mohlomongwe o swere ntwe berekša number 2 mama mohlomongwe o swere ntwe e ka re išang tharollo ya tate Kakapa no mara tshwanetse di itswa ke re boboko and then re kgone go bona gore go tswela pele re jwankane ye ya gore ngwana yesho wa lawyer mola a ira e tshwanetse tate Moremi a kenelele mo yona a bona gore re ka mna ke batla mohlahlo gantle ke nyaka mohlahlo re bona re rapela gae but if ba re loisa re palle go tshwara bana ba Pontsho ga go re dule le monate seo ga re kgone le go ya re kwele yeo mamogolo e kwagetse moragonyana fa le re iswe ra ra e latlha mogatša malomeng ke o tsena ya e re ke tsene tate Kakapa tate Moremi Thobela o nyetse mosadi ya tate Kakapa o nyetse mosadi ga le nyala basadi taba tša lena tša tshepedišo ya lenyalo ge o roma ba ga Moremi ba roma batho gore ba e ba go nyalele go swantse gore go be le o mongwe ga Moremi ba tseteng bao ba romang go swantse gore go be le malome wa tlontšhang kgomo ya malome maabane re badile pampiri mo pampiri la ga re e bala ga ka go sefane sa ga Nkadimeng ga ka go sefane sa ga Sebilwane yes Sebilwane mohlomong le tla re ka gore morodi ya Sebilwane o boetse ka gae wena Kakapa ga e le wena ka e nako ye re re ngwano a dule ka kua ntlong ankere a dule ka kua yes ntlo ke ya gage mamogolo ka mo o re ke be ke tlo tsena projecteng ya bobedi ya gore ba nyalane a rwale mohlobolo a o ise ga Nkadimeng ankere gore ga e ya ka mola ntlong re tsebe gore ke ngwetse ya ga Nkadimeng e feleletse gore se seng ga se ka hlaga ka mola ntlong yela bosasa re tsebe gore ya kae gona ano re e fetša ka gore a e ka mola ya dule le Pontsho bophelo ga botsijwe ga o ka hlaga se seng re o leba kae ba Nkadimeng ba tlo re lena ba ga Sebilwane bonang polane ke lena le agetse ngwana motse ke lena le batsereng la babea ka mola pampiri ya gore ba saenile ba ne le marriage certificate ke tša sekgomo mara ga re ya ka mo Sepeding ka mo setšong a re lebeleleng ka leihlo le le magorena o bo le gona maloba yes le le kgone le gona yes ke botsisitše potšišo mo gore ngwano ke eng le lena karabo e rile ke makoti a rena yes a kere and then ra itšea gona mo gore go ra gore lena ba ga Nkadimeng jwale ka makoti a bona ba mo recognize ke nyako e bja straight ba mo recognize le wena jwale ka mogatša malome wa mo recognize then e tlabe e sa rereshe ge go jwale le ka tlela bolela setšhaba se le theleditše gore le ya motseba mara go sa ga ka tlhokofala la tla re ga le motsebe le tlabe le sa rereshe gone jwale mmagorena wa bona malapa a tletse mmo a mantšhi a go a hlabišwa selo batho sa le ba nontšha magadi ka kwano tša batswadi ba dutše ka moka ba agile metse ba belege bana a kere e tlabe e sa thome ka bona le bona lona lengwang leo la magadi le tla ba dira kapa le ya ba dira gore ba swantše ba dulele ba babedi mo ba swantšeng ba dule gona mama o boletše gore ba mo founetše ka di-last minutes ba mmotša gore Pontsho go ya go ntšha magadi ebile a botša ke ena Pontsho o re ke thomile ke sa e amogele ka baka la gore ga ka a rerišwa jwale ka mmagongwana mara mafelelong ke feditše ke swanetše ke e amogele ka baka la gore ke motho wa Pontsho ene o ne bana le yena wa ikwešiša jwale a re se ke ra amogelang selo gone jwale mo matlhong a batho and then ra tla re ge re le ka kua dikgoneng goba go sa ge go tlhagile mathata ra tle ra re ga re tsebe selo gone jwale setšhaba se theeleditše gore ba ga Nkadimeng ba recognize ngwane jwale ka makoti a bona exactly jwale a re tlogele ya gore go sa se ge go ka tlhaga mathata ba bangwe ba tlo re a re motsebi ba tlo re a re motsebi jwang go jwale ba motseba alright e boela mola gore gone jwale ge re ka re Pontsho a hlabe go sasa o hlabela kae mamogolo ke ra mo wena lebaka leo le balang leo ba ga Nkadimeng le ba ga Sebilwane ba salwa le taba ya makoti wa bona gore makoti a bona boele ntlong ya gage alright magadi a Pontsho ga e tswa a ya ga Mathebe a tswile a le kae a tswile kgapamadi ga tatage tatage ke mang
e re ke e tsena le ee nako ke thomo wina tšhelete raf Mm. be ke ne le thuya bana ka ga mathebe tate o nthela rona mona ka baka la gore o isitse ngwana batho letswela Mm. tsa montšha damage wa kwešiše Mm. time nka sentšhe damage ke swere tšhelete ka kgopele o bitša bo malome ke bitše rangwana re no wa ga nkadimeng lo ga sebilwane ga ke ba nyake Mm. wa kwešiše ga ra ke ba nyake re na ke ntšhe damage ke ntšha magadi Mm. gore go ya mang ka mola ga ke gona mo o ba geno ba nkadimeng ba bile gona tabeng ya magadi a gago magadi mare time nthela re no malome gago le rangwane gago ga ke ba nyake so nna ke re no damage a ke entšhe ke ntšha magadi gore go ya bo mang ka mola alright go ra gore ye bothata bo bile Ee, tabeng ya papa le mama ka tabantwa papa go le mmago go ra re papa go le mmago le bona ba gapeletša go lokiša dilo tša bona ka pela o balwa ka wena a kere o nthela re no ga o botša ba ga sebilwane ke re no ka baka la gore ra ke o botša ba ga sebilwane nna ke ntšhe damage ke ntšha magadi gore go ya bo mang ka ga mathebe ga ke tsene mo tšhelete ya gago e tswetse ka ga nkadimeng ee e tswile ke dilo ka nkadimeng alright ba ga gešo a botepontsho ba go file 60,000 a wa bona re o dirileng ka yona gone jale if go na le tšhelete e ka lekanang maybe a kere 200,000 ke no ba ke no beya palo o tlo e berekiša ga botse jwang gona 60,000 e ile ge e tla o tsebile mosadi ya gago gore e tlile medemo nako ke plana dilo tša di-pavement mola o thibetša re nomorena ka baka la gore o applyile tšhelete gore o faka pavement senya pavement so nna ya re o labe ke plana le ena lo cheki ka re no madam se ke wa tsena taba tša rena banna plan ya ka ke koloi ke nyaka koloi nna yena mpodiša re no faka pavement ka baka la gore o applyile pavement moroka a re berekeleng go tšhaiša moki ge ke theleditše gabotse le ka mokgwa ke bonang family tše pedi tše ya ga nkadimeng le ya ga sebilwane goba ke re nkadimeng le mathebe ba loša ke mthako a ne nnete lebaka la gore ke re ga a ne nnete ga a ne le mosadi ya gage o bolela se sengwe ga a ne le ba gabo o bolela se sengwe and lebaka la gore ke ebie ka mokgotši ge o theleditše ditaba tša mmamogolo ka mokgwa a bolelang ka gona di a kwagala gore pontsho ga a ne nnete mabakeng a mantši and a se gore ga a ne nnete mo go bona fela jwale ka batswadi ba gage le ka kua go mosadi ya gage ga a ne nnete ge pontsho a ka ba le nnete batho ba ke ba tlo go kwana ka baka la gore yena ke ena mmetle le mena kere ke ena a swereng ba ga mathebe ka mo ke ena a swereng ba ga nkadimeng ka moki mara ga a ne le mosadi ya gape o gopole gore moroka gone jwale ga a swara tšhelete a kere o ne mosadi dimane ga a swara tšhelete a e berekiša bohlatswa ba ga nkadimeng le ba ga sebilwane ba ba sure gore mosadi o ke wa tseba ebile ke karolo ya go senya tšhelete yewe mara wa kwa gore gone jwale wa bolela gore mosadi o mo planiše something ba on the plan ge tšhelete e fitla yena a changetša mosadi and then e molaleng a gone monno ba ka reng ga a sa kgone go berekiša tšhelete ba re mosadi ga a tsene felo e tlo no mo apara mosadi wa ge ka baka la gore o dula le ene nako e ntšhi o e fetša a ne le yena so monno o swantše a be le nnete and tabeng ya gore tatage le mmage ba tla lokiša ditaba jwang a ba e tlogelele batho ba bagolo ba ga sebilwane le ba ga nkadimeng ba tla e lokiša mmage a boela morago goba ba tla e lokiša mmage a dulela ruri ga sebilwane mara ba swantše ba lokiše ba tseba gore monno o swantše a nyale and ga a swantše a nyale o tlo hloka family tša gabo both side ba ga nkadimeng le ba ga sebilwane go ratega go sa ratege malome o swana le rakgadi mo lenyalong ge mme a nyetšwe rakgadi o swantše a be gona and then ge mme a se a nyalwa malome o ne o dula a le gona whether mme o nyetše whether mme ga a nyalwa jwale ba swantše ba lokiše taba tša bona go betlela o tsela ya gore o swantše a nyale and then nto ngwe ye nna ke e bonang batho ba jwa ba ile ba sesi a ka no bja go bonagala kapa go kwagala o kare o kaone ka baka la gore
ya ola e tswelela ka baka la gore o gobaditše ke accident mohlomong le di-doctor di boletše ka tsela yeo se se kgopolo gage e ya šalela o staraga and then go beng staraga ga gage a kgone go yema o gopole gore moroka monna ditomo tša gage ke mosadi ge mosadi a se strong enough monna o tlo no tswela pele a dira diphošo ene ge monna a tswela pele a dira diphošo ga go tlo solwa monna go solwa mosadi ka baka la gore mosadi o ke ena a tsone ditomo so sesi ke no se tsebe gore ke tlhago ya gage goba le ena go ne ntwe e mo gobaditšeng na mara ge e ka ba ga go batša ke selo ke tlhago ya gage dilo tše dintši di tlo senyega because lebaka ko gore a ka no ba kgona go tekemela yena mara ga a kgone go betha fase ka loto gore mothako a se ka diantwe rong ka nako nngwe mosadi o swantse a gane whether monna a re ye ke a e dira mosadi a re seng ka mogaka basadi ba ba patlwa maobane wa itse motho mo gare ga batho a kgonolwa o staraga mofen number 3 a kgonolwa mo gare ga batho go tshwana le ge re leso auka mmotsise ka ena gore bjang ke fele ke morake re nsenyeditse ngwana mmotsise ka ena gore bjang ene ke nyako bolela ne ke emise letsogo ke nyako tlhalosa gore taba ya RDP a ke re ba ile motse kwa Pontsho ge motse o le wa Pontsho gore kwa Priscilla a ke re gore ba humana go le ditšhila gore ba humana masepale mo monyako a dinya ke bona gore ba humana Pontsho a peile wo a kukile ngwana a dinya ke bona o ba tlhaloseditse o tlhaloseditse le ko ma social working a ba botsa gore ke bile ngwana mathomo ka molapeng mme le tatene ba le mmereko ke tlhatswa dibjana ke ape a dinya ke bona ke 50-50 le nna monna wa ka a ka ape ntse ke ntse so ke 50-50 ke nyaka o tla mo go ya gore ba re ba hlokometse ngwana oka ke nyaka o tla mo tabeng eo le ke le ga mokone nna ke thaso ga mokone ga ka thaso ga mokone ngwana wa mphaunela a re ngwana mane wa lwala ka mara ka re tsamaya mo plekeng ye solo ba tlo thuša ngwanole ba lebe ba kwa le ba re ngwana e sa le monyane thata rena wa re tshosa ba boa namile ka be ka itlisa nna magae ge ke fitlha magae mme o a mphaunela a re ke kgopela ngwana ke mo thuše ke mo ise ko Newstone mosadi ya Newstone wa lafile tatage hlano mosadi ya Newstone o huile o rutile morwedi age a ka ba le bothata ke re ke kokwa ngwana le ge be le gore malome a go ntshotse thata o tlile ba ile furugo ko le e reila ko ba laisa bana ba nna ne ke sepela ke boela bokone namile ba tsamaya le bana ba fihla pleke eo ba fihlile mo go yona ga ba fihla kwa o gore ba ntse sebaka se stelle man ba letile ke sa itse gore ba letile tojane e feng mola ba tsamaile furugo namile o re ke tshwara ke go at kontlwaneng ga ya kontlwaneng o shile ngwana le ngwana mokana wa ka wa Laspono ga kukile ngwana o la wa Laspono o la ko toilete o ga bua o humana ba tsere ngwana la mo matsogong a gage a re ba kae gore ba poteletse ngwana la potelle a ba kere mo baleng ga a fitlhe humana ngwana ela madi ba mosegile ka magare tlhogo le bere ka so ntate moremi le na ile ala gabana nna ke na le bana ba bakana 2 boys 2 girls ke ba la file ka moka a gona ke sa matsamaisa a gona ko rometse mang ge re fitlhang mo ngakeng ke tlisitse ngwana ngaka e ge phatsa ngwana ka legare e mo phatsa ke lemo ngwana tenso ntate moremi o ile batle le yena ngwana ga belele ga reng ke segole se sešoro ge bana ba ba ema ka maoto ke tlo bolela mo ileng ba bolela taba pha e le gore mehle ba re botsa ba re sepetse le dingaka man re kopantshitse le dingaka tsa lefatshe le ka moka ge ba re fihla kwa ba re ngwana o dirile ke babo ngwana ke babo ka mahlatse re nne re sepelang re tseba le tatage a le ka koloi so go ile go ba letšatši le leng ba ba botsa ba re ngwana motho a mo dirileng so ke mosadi wa go apara dipheta ke nyake go kgaphama dikerena balaka ke malla go apara dipheta ga ke le kereng ge ke tle ke botsisa o ke morakere mara ga ba go ra re motho a dipheta ke yena mosadi o la segileng ngwana ka magare ke tšhomi ao malomage
ilang komanya thata o mo fetseng ngwana mosadi la sengaka e bila shinkene o ba ngaka ga mpotse ke boditse ke malomang a re mosadi ola a shibe ngaka o ile thasong a shia fetse a boatla alright mara khonne o sega ngwana ka magare ene ngwano mosadi o ga re ngwano o mo thushitse kang o tlile ka tlisa overall tse 2 tsa di outlier nna ke apese ngwana ntwa outlier a itshwere ka school bag a na le morodi ya go mokana a ke apese le se outlier ke apesa le se dio tse ntshwalegeng ka tlhaka alright ke gopela mama ngwana ile mo hlokomela ka magaka a teng mama a bolela ga ke a fetša ke nyoko bolela le lena ke thoma ka e bontsha tate Maremiano taba gore ba re ngwana o segilo ka laga o itse mme o bekisitse ngwana a ke re nna ke bone gore ke re ke a thusa nna tsona le koko mme o ke isitse ngwana go yena mme wa gage e ba alafa lebala ba fala lebala le la ka mo morago and then ke ya mo go yena ka ndena a tswa thwasong a kere and then ke tseba gore a ka ba tseba ka tabentse tsa lebala a kere and then lebala vele le khale kokole le ena o pontsho thusitse ke ena koko mmago o ba reng o mo khaile yano go mo khae ke tsile a sebetsang ka yona kere nna be ke tla fitla ka re mara ke nne ke patetseng hape ona mo alright ke gopela go ene yona ha bolela ka re o la bona mme o wa phatshwa mdimo nka tla ka bolang ngwana ka batho a re direng so ke nyaka gore boledinyana le lena ga nnyane ba geshu ba ga mathebele ba ga nka dimeng ke gopela go botsisha mo le ba sebilwane ke no nyaka karabo ya goba aowa dintwa tše di thomile go ba gona ge tšhelete ya pontsho e tswile alright tšhelete a ya loka ene ya phediša ebile ya bolaya pontsho o swanetše o be monna gešo o be monna ya gago e be aowa ya gago e be aowa di-family tše di alwa ene ntwa go kuša bohloko wena le mosadi ya gago ke a kwa ba re le a fokola mare le fokola bokaone ngwana gago wa mathomo ke mogolofadi ga a bolele ngwana wa gago wa mafelelo malobo mpontšhitše ena ka mola ke mogolofadi ngwana wa golofala mo e leng gore a re sa kgona go ka lebelela dilo tše bohlokwa re lebeletše taba tšhelete lapa lela la lena lela le ka sebe gabotse gobane kua morago batswading ba lena dilo a di gabotse ntwa mathomo mmago le mmatswalago a bakwane ya bobedi bana ba gago ba sokola mama go thomile o tseba ngwana gago wa mafelelo maloba go bontšha gore a go ne phedišano a go ne kwano a le rerišane ge tšhelete ye e ka fela go tlo diregang ka wena ge tšhelete ye e ka fela makoti go tlo diregang ka wena o tlo nyadiša ke mang bana ba gago ba tlo hlokomela ke mang pontsho ge o ka hlokofala wena bana ba gago boya kae ka lapeng lela la gago go tsena mang ke mang a ka se tseneng ge e le gore ke nnete mma go palela ko go tsena ka gare ga lapa lela wena o sa phela a na o tla le tsena lapa lela wena o ka robala tšhelete a ya loka tšhelete ya bolaya tšhelete e kgona go tlhola boloi bo bo seng gona nto go kuša botlhoko go golofetše bana ba e leng gore mo gongwe nkebe e le bona ba ka bolelang ba tla ba kgona go le bontšha diphoso ntwa mathomo pontsho o godile o tseba phoso tša papage le mmage ene ga a tsebela papage ebile a tsebela mmage a ba tsebela diphoso pontsho go ba ga botšha ba go ya pontsho o ne le mosadi ya gage maloba le lile la re o dula ga bo mosadi
mokgonyana ga a dula ga bo mosadi a llalla ka batho ba ga bo tlollela kae bogweng ba gage ge re rata Pontsho a re naganeleng bana ba gage ene Pontsho a ka se sware tšhelete a dira lotse botse ka yona ke a gana re ka no mo fa yona tšhelete Pontsho a ka se dire dilo tse di botse ka yona gobane Pontsho wa tepona gore a kgone go swara tšhelete nto mathomo o kolota batho ba bantši ya bobedi ko gore tše dintša dithoto tša gage di tsamaile ya boraro ko re o ne maaka ya bone ko gore o ne botsotsi ka gare and then motho la ke papa go batho ene lapa lela la gage ke le legolo le lona a la kgatlha batho bobotse ba lapa lela bo kgona go baka dira gore batho ge ba lebelela lapa lela ba bone lapa lela jwalo ka lapa le e leng gore go swantse go tsene dilo tše dimpi ka mogare ene mmago Mathebe ngwana wa gago ke nyaka go botša ntongwe basadi ba mo nageng le bona ba nyaka bana ba bona ba ka nyala taba tša lena a senke di a ba le sephiri nto a lena e bile molaleng ya tseba ke batho taba e ya lena gore lelwe le bagotsi e ka se le berekele gobane re tšea gola Pontsho re mo fa mana ba tutšea gobane a go ne mo ke kweleng gore nkare ga ngwana o la ga ba jwa le le meloko e mebedi ile la tswala nyako tseba re wa ngwana o la sa bolele go ntwa le Pontsho shu wena o kry-ile kotsi ge motho a fetša go kry-a kotsi dira tša gage di a bua di bereke gore tšhelete a tlo e kry-a se ka dira selo ka yona and then Pontsho sa mathomo ga a phela le batho ba kgotsi ba kgone go ya go yena ba mohlapetše ka dilo gore nto ba e bolalang a e dire and then re bue gape motho ga a ne tšhelete re tseba re etla le basadi ba e patametša ene ge basadi ba e patametša mosadi o mollo mong ga ya monneng o nyaka tšhelete a kere ke mosadi wa nako ewe go ne mosadi-sadi wa dulang ka gae re tsebang gore o a tseba re re a re ne selo ka gae a re ne selo tane mosadi ya Pontsho shuena e fe o tlo kgona Pontsho wa ya sa mogone ka tšhelete e golang ka kgwedi a re seken ra riska ka tšhelete re seneng le yona bana ba lesa le ba bannyane kampane re tšeeng tšhelete ka mokana ga yona e leng ya Pontsho re e fakeleng ka gare ga trust account ya bana ba Pontsho and then tšhelete le re tlatle re ntšha mengwaga ge ya gobane batho ba babedi ba ba gola tšhelete e leng gore ba e gola ke tšhelete e lekanang gore e ka ba fepa gobane ntlo e gona phatlho e gona and then a go ne nto ngwe nka reng ba e nyaka and Pontsho wa tsa koloi nna mama gore ke kgone dikoloi nka no ba ke ne le dikoloi tše ntšhi yes but o ka se kwele letšatši la mohlolo ke rela motho ke re koloi ye ke yaka ke ile ka rutwa gore ge ke rekile koloi ke yaka gae and ge selo se le sa ka gae ke a tseba gore nka se se berekiše ka mokgo nna ke nyakang ge ke thoma ke tšea koloi ke e reila goba ke e dira ka mokgo ke nyakang ke sane le tate ka kua gae o tlo nkgalema nka no ba ke reile dilo ka kua gae a se tšaka ke sa le ngwana ke sane batswadi so ge ke reka selo ke re ke sa ka gae se tla nkgotlelela gobane ke tlabe ke tseba re se ke se rekang se ama batswadi baka batswadi baka le hloka go dula fase le kwane nakwa lena ke nnyane bana ba le ba sokola ba ke a ba bona ntwa lena dikgati di otla bana ba ke a ba bona ba le baagetši ba ye swatang go bona ke ete ke gore ba nyale and then tšhelete le re swantse re kwešiše gore mogala bo swantse e tle mo maintaine bophelo ba gage ka moka and then if re tlo mo fa yona so e feleletše a šetše a kgonne go dira dipolane tša go rantšhe 60,000 a ija e fetše re tlo ba le bothata mosadi ola ke a kwešiša santse a tsena a bone ditšhelete tše gore ke bokae di sepela bjang mara nna mamage ke go fa maele tšhelete o seke be wa ntšha tšea tšhelete le e beele bana le je manamane a yona le business le ge re ka re le fa tšhelete o le ka se e dire because le palela ke go maintaina yona tšheletane le e kry-ang ka kgwedi ge le e swara fela e a jewa go njwa le Pontsho kgwedi e fedile o gotše neng la mafelelo ka di 25 o ne bokae go njwale 900 bana ba gago ba gola Makoti lapa le aga ke mosadi lapa le hlokomela ke mosadi ene monna a se kgomo ngwane shuga se modiši
monna wa tidisha monna o disha lapa la gage ga te pass thoga o tlo hlwa ya ke batho a ke re o bona re wena go mongwalla message bontsho o tšea o bontšha mamogolo wa o ra re mamogolo santja go rata ke ntwe malome ka kapa ba mmotša re nako nngwe mo bophelong rena re le banna ke rena re hlolang letlhoyo gore basadi ba rena batho ba ba tlhoa ebile ba sekebe ba banyaka nna ke ntwe ke morang ke ra mohlale mmolaisa ka family yago ebile ba mahlametse le di-accident ba nyako mmolaa a re mohlale ntwe ke renga mohlale tswale ga mohlale re o isa kae bana ba bane ba ba foba bana ba ba godisa sebena bana ba ba godisa ba hloka tata go bona ba phela malefo no meropeng ke tlo le iša mara a ke re swantse re gopole gore meropeng a ke nyake re iše ditshele ke nyaka re iše go kgopela ditaelongwanake ba ba hlabetse le di-accident kgopela o bolela gore ke seketle ke sa motshepa go na le ngwannyana ka kgapa madi a ke tsore ke tla bea phoso e nka mmolegaleng go na le ngwannyana ka kgapa madi ngwannyana o ke nana gore ke ena a dirang gore Pontsho a paisisege mo tabeng tsa gae tsa ditšhelete auso mong ke ngwana wa tatane nkile a bolela re auso ke ngwana gabo Pontsho a ditlhokomele and then ngwannyana o ke motho e le gore o berekisa ditlhare ga a berekisa ditlhare sokwe ke motho e le gore a ka emelela Pontsho le motse a ka maagela gore like bophelo ba Pontsho bo tšhetšetsa ka ona mogokwe ke ena ngwannyana o wa ka kgapa madi so anong taba mohuto o ka e thomile sokwe ke ile ka tshwara ke dipaini like ne ke ya check up ne ke ya sepetlela Pontsho ante a re ngwanyana mo boyfriend a gagwe ke tsamaye gore ke fete ke motseo so yaanong ngwanyana la namela le nna koloi sepetlela go ama wa nna ngwanyana lo o totoga etswa ka mo tleliniking ne sentse ile o namela di-local ngwanyana lo o tsamaile le rena ra be ra fitlha sepetlela ba ntse ba tshwere metlhamo ke mmotsa ka re se ka nametswa ngwanyana koloi kgopelo ntlhomphe ke mma go bana ba gonang ke mosadi a ga gonang ante a re ngwana e sa lo monnyane ngwana ga e sa lo monnyane ko a ga gonang wa bona so ra fitlha sepetlela ka re fitlha sepetlela ka kena ke emelela ene ka mogare ga sepetlela ke na ke nnoši Pontsho a na le ngwannyane o ka mogare ga koloi a na le ngwannyane o batswadi moroka ke kgopela gore o rume polelo ya batho ba and then o ba botse gore way forward yo bang go tloga and then re sane balli ba bang ka mola ne ba tswa go le balli ba le o ka re ba tswa Limpopo ZB yes so ke kgopela o rume polelo ya batho ba and then o batlele ka way forward ya gore go tloga mo go diriwa eng if e le gore go tloiwa meropeng ba tla ya meropeng mara ba swantse ba dule ba tseba gore meropeng jwale ka go tlhalositse a go e ditshele ene meropeng a go e batho ba ba sa kwaneng ba swantse ba kwane gore o kgone ba thusha ka baka la gore ge ba sa kwane ba tlo di amere kwa ga gore o be boima gore o kgone ba thusha so ke kgopela gore o ba rumele yona moroka mma gore nna ke kgopela gore moroka a rume tabe ya lena thank you okay thank you ge re ruma maubane e no ba gona gore ba tshwanetse bona ba dule fase and then ge ba kwane re ye meropeng fela le seke la loišana ba gešo ke a le kgopela gobane go loišana go kotsi go ra gore mola ge Pontsho ga ka robala ke ba ga Mathebe ge ngwana a ka robala ke ba ga Nkadimeng go njwa le nna nto ke nyakang gore re tsebe ye re tletšeng mo ke gore na re dira eng ka taba ya tšhelete ye re boletšeng ka yona le tlogela go mamogolo go ba e boela go sesi ka kua na ye alright o e nyaka ka mogo mosadi ya gago nna ke ntho ke e bonang a ba e bone mo go nna mama go potse ke a mo tlhalosetsa gore nka sebele ngwana o motee wa tla mpona ka ngwana bofo gore a ke monna mo go wena ga go so dilo ka moka di tle ka saeteng e gore le nna moeng wa ke be le peace alright ke peace fela mmamogolo peace nna ke be ke rege dia tsa motswallelang tšhelete le tswallele ka bana le fe 10 years
manama ba tla phela ka manamane a tšhelete ba tla beng ba investile ka yona ge re ka ya ra ba fa tšhelete so e le ka moka re tlo to tshola re tlo lla ile rena re thieditše ke batho mo ene ba ileng gore ba tseba buti tau gore jwang re thieditše ke batho ba ileng gore ba e kwa tabe o re sepela jwang a ke nyako re dire ntho e leng gore go sasa ba tlo re Moremi le ka Kapa ke bona ba dirile ntho le bobili a ke nyake gore re tle re be ka gare ga maraga nna ke re ge ile gore le a ba feng tšhelete le tswalele le investe if ba ja ba tla ja manamane a tšhelete e tlabeng ba e kry-a go yeo e leng gore ba file panka tšhelete gore no ba kry-e manamanyana so a ke na bothata magagešo le gore ke le iše merupeng ke ne bothata le ba gore a le hlomphane ke ne bothata ba gore lena a le hlomphane ene e mpela boima nna ke le ngaka gore o tlo kerekšetše ke kgalema batho ba bagolo so mmamogolo wa tseba re dirang lapa la gago le be le khutšo bana ba gago ba tle ba be le khutšo go sasa ba sekatle ba re mmamogolo o jile tšhelete ya pontsho ba neele a ke na access go tšheletela o na le access yena ga o na ntho e reng e thibela yena goba mosadi ya gae gone jwale ba ka no tikela gone kua or ba ya bankeng mo ba bolela ba se ka nkama ba se ka mpotsa selo my problem e ke ba le yona fela ke ge motho a ba kolota ba tshwenyao wa gešo then yena o tla mo nna gore maramamogolo o ka se kgopele gore ba patele melato e gore ke ore ke kgopela go swara molomo ke gopola e nngwe mo e re tlišitše mo abuti Pontsho o kolota batho bokae 5,800 ye a ke bala ka mogere 5,800 alright ke bona mamogolo a emiša letsogo ka pele o rile gore na go mmae o re mphile list so e etsa 18,000 tšheleteo I don't know whether ye ya mme o na o tlhaeletse mo identity le yena o part of that but mo listing e la e rileng o file mmae gore woki tšheleteo ke 18,000 ka ba ka e re etse affidavit because kwa ba batla bopaki ba gore ka nnete wa ba kolota batho ba or a ba kolota mara re tsebe there's no way until yena re bolela gore ba kolota ka eng mogala ba ka ke re batho o ba kolotang ba go thieleditše ebile ba bang ba go bogetše o kolota batho boka se ka tšhaba go bolela tau re nyako lokiša taba e fele ke kgopetse mo le go bona mola ke ba kgopetse a gone motho o ileng ka re ke ye go tša go wena ka tša 1,000 ka moka ga bona ke tšere tšhelete ntši ke re ke jere 7 a ke re tšhelete batho ba le ya namelela so a e nameletša ka mogolo ka lata o motee ka motse re bona ga o e nameletša le seo o e tloša go 7 ge ka fitlha go 5,000 nana ke tlo go fa 5,000 ke paletše go fa 7 nna so a re kwane gore tšhelete gago a gore o e nameleditše o e nameletša ka 2 months ka baka la gore nna a ka tša 1,000 mo wena mara ke palela ke go fa 1,000 go ka e nameletša gore ke e fitlhe go 15,000 ko go fa yona alright batho ba wena o ba kolota 5,800 ka moka ga bona ka bahlakana alright botša batho ba gore ba se ka tlho ba sa go fa tšhelete tao ba go thieleditše ba go bogetše gore ge motho a etla o kokota gore ke kgopela tšhelete a go rake a bankweng aowa ba botše tao ba go kwele kae a ke re ne setse e le katse le legotla a re sa kopana tseleng aowa ke rela le ba bangwe mo o yang go kgopela gona ba botse gore nna ke le tau ke le nkadimeng a ke sa kgone go patela dikoloto ge nka tsena ga gago ka kgopela tšhelete o sekebe wa mpha ka gore nka se e buše nna ke le Pontsho nkadimeng ba mpitša Mashaba ge ke fitlhile ke nna Dr. Shaya a ke sa tlo tša tšhelete mo go lena alright Dr. Shaya go ne bothata re emeleng ka mola re tlo le bona ba gagešo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ba Limpopo ba fitlhile ba re nagane ka Kapa go nwele mo wena o le mo ke mo kae
aowa ke Limpopo bana bešwa go le molato re a leboga ba tswa Zebediela batho ba Zebediela ke Limpopo re a leboga Moroka nke o ba tamiše o ba amogele re ba fe melao ke moka ba kgone go titsebiša ge ba feta ba tsebiša ba tsene ditabeng tša bona tšeo e le gore di a batlaiša ebile di ba fitlhiše mo lenanegong la pitšeng tše kgolo Thobela prof Magagešo a ke le tamišeng le kae la kae prof re gona ke ba ga manketse ke ba ga Mburi ZB Garafiri Mburi alright ke Mburi ke Simon Mburi o tsamaya le mang Simon ke tsamaya le Peggy Mburi le Kamogelo Mburi le Tlaishego Mburi Peggy Mburi mo moyeng le faufau abuti ka mo Kamogelo Mburi Tlaishego Mburi okay le tswalana jwang wa lang gausu le nna o ke sese ya ka okay then ba ke bana ba gena a o ke moratho wa ka o la ka motlogolo ke mona sese okay malome ka kapasho ga le fe melao ya gae re leboga re gopela difono di ben silent re gopela re ska ra bitša maina a dingaka ba profeta le a dikereke mo moyeng re gopela re bagešo ntle le go dika solo re tseneng ditabeng pha re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa dipotšišwago ka gona se sengwe gape re ne dikemera mo bagešo re ne le dikemera re gopela gore dikemera tše le tsebeng gore ke tša a go netefatša gore batho ba se ke batle ba le tsentšha mantšho ka ganong go sa ba re le boletše ka mamang le rileng e le gore ga la bolla jwale o mongwe le o mongwe o tlote ponela o tlote kwela le na le di-smartphone ke a tseba gore letlho le bogela pitšeng tše kgolo le le ko le dulang gona jwale le kgone le ba bogetše lena jwale le no tsena ditabeng bana bešo ke moka la re fa tšona ka bokgware le botswe re le bogeleke ke moka go profa tla kgone go bona rena o le thuša jwang Thobela ba pitšeng tše dikgolo Thobela bo Dr. Mremi le bo Malome ka Kapa le bo Malefo le go ile gore be ke sa ba tsebe mare gone le ke ba tsebile tsena ditabeng na re itšwa re le ZB re le bagamburi re tshwenyegile Malome ka Kapa re pala ke go phasa mabitleng a borena re gotše re ntše re tseba gore batswadi ba rena ba re šia gong jalo e fela kua morago be yontše go ne mabitla bo Koko le bo Ragolokhukhu le bo Kokokhukhu e fela re palla ko ya go phasa mo mabitleng ao ntwe e re paledišang ko go phasa ko re ge re ya go phasa fela ge o ya o re wa go bolela mathata a gago ke mo mathata a gago a okeletšegang ge e le nna ke be ke bereka e ke ya mmerekong nambile mathata la a okeletšega ke tlhoya ke batho ko re e no ba tlhakatlhakano fela mo bophelong jalo Malome ka Kapa ye nngwe e ntshwentšeng kudu ko gore ngwaga go feta wa 2025 mama o ba a bajwa ga a bajwa o no thoma tšwa dilo tše dingwe mo maotong o ka ba re kgogo a kere sala o bona o segelela kgogo so ke o tšhela ke madi mo maotong o thomile a jule tšona lelo tšeo Buti le yena a sa iketle gabotse e no ba Buti nka senape ka tlhalosa gabotse gore bothata ba ga beeleng ka ga e le gore a ke tsebe tšebe di motshwenya mo moyeng goba mo phelong ba gagwe e fela mma ke yena o e leng gore ke kgonne go bona gore bothata ba gagwe ke eng ka ge ke bo ke mmona a e ba ka rotšhetše ke madi a kgogo mo maotong jalo wampotše re wampona ngwana ke gape ke a palelo ka mokgo ke a bala ke ra yawo ke a bona nambile tabela e ntse matšatši a tlhabantša retologa tabela ya ntshwenya Malome ka Kapa nambile be Buti o ba bereka security gona mola ZB gone sekontereng gausi le letamo nambile Buti a bereka mola le yena wa tlhakatlhakana wa gona kua ga e wa gona kua nambile ba re founela ka kua ba re Buti a lena ka kene o tlhakatlhakana nambile re ya kua ra motše a wa gona bothata nambile ba bolela le o mogolo wa security ba re kgopela gore ka ge ka mokhi le bona gore ba e tsoša ka letolo re kgopela gore le tšeng wo ngwana gabo a mo tsenele moo a bereke gore ba kgone go be le tšwelepele go ba kgone go phela ka molapeng a wa gone bothata ke a gona ko ke motho e leng gore ke fela ke no lora tšatši le leng ke no lora marakano tepotša gone gore ke lorile ga e no ba toro fela e tshwenye nambile ke ntse ke le gona kua mmerekong ke no lora ke
ke le kua gae ke ya ka gae ke bona go tletše batho mara ke sa kwešiše gore go diagala aowa ke robetse ke le gona ko mmerekong ge ke tsoga fela ke ya ka gae ke kgwetša ka gae gone le batho ka nnete namele ke thoma go makala ge ke lebelela ke ba bona a ke tsebe gore ke mane nka se mmale ka lebitso fela ke mmane ke fitlha ke kgwetša mmane ke kgwetša le malome ke kgwetša le ragade a bona o mogolo ragade a mma le mmane le malome ga ke fitlha ka mola ke re jalo bothata ke eng ba re ao mmagolo letse a tlhakatlhakane bošego ke re sala tlhakatlhakana neng ba re tlhakatlhakane maabane ka 9 ke re bana maabane ka 9 until go njalo ebile go njalo ke 7 ke tšhaisitše ka 6 fro ke re ebile go njalo ke 7 nambile plane ke mane a re gona re sa emetše koloi e sa charger battery go retle re motšee re moše o njane ya malome kae malome a rake ne petrol ka re wa gona bothata gona jale ke a bona gore ke 7 ebile re 8 ebile re 9 ka gona o bona gore gawa man mo gone bothata mama wa repitla mola wa lla o thoma nkoša botlhoko gore gawa mmaka mara go tloga mabane ge nkebe ke le gona nkebe ke mmiletše ditše ambulance ba ile gore nka se tšee sephetho ka tšeela mane le malome sephetho gola ke ba kgweditše ba motlhokometše ga go gone bothata ebile re 11 o'clock ke tšea phone ke founela sese ke founela malome o mogolo ke papago a butola a re tlišitšeng ka koloi gamele ke ba founela ke ba tlhalosetše ke re gape ba re mama sa la tlhakana maabane ebile go njalo bona e re ke 11 jalo bothata mane le malome o re yena koloi ya gae ka se re fitlhiše mo re ya mane o re koloi e sa charger battery aowa ke fetša go bolela so o tšea founela ngwana gage o re ya duma na ba re ya duma o re ho e charge nyana bana jalo ke thoma go bona gore mara mo o ka re gone bothatanyana nabile ke thoma tlela pele ka ge e le mmaka ke kwa botlhoko gore mmaka gape wa lla mola o tlhakatlhakane wa bajo le nna ke a kgona mmona gore wa ba nabile ke re le tlo kgona go nthuša na ka ge ke tletše pele gore le tlo kgona go nthuša na ba re ga lo naganne jwa ke re malome ka gore wena re koloi ya gago a ene petrol tšhelete shi ka ge ke kgona go beya tšheletenyana ke re tšea tšhelete shike o tla no mo re latlileng gona ke tla ke tima ka skupu ka go tšhela petrol ra bo ra tšhela koloi ra tšwela pele ka leeno a re ao ebile ka se fitlhe mo ga wa gone bothata nambile ke raowa gona e reng ke no tšeang sephetho se so nna ke go nyaka transport ya ka tšea mma ka moiša mo nna ke nyakang go moiša gona ka ge e le gore lena lebe le moki le paletše ke go mothuša nna jalo nkoša botlhoko nambile a wa gona bothata ba re wena go bona ebile go fetola mane ore wena go bona o ka re o ka kgona gona tšwela pele tšea sephetho a gona ke a tšwa ka gae ke a batlogela ke a sepela ke sepela pelo nngwe e re botšiša malome ke gone malome mongwe eno ba femeke no re ke malome ka re ko mogolo re no go le rentše re re malompiti nambile ke tsena go malompiti a le ne number phone tša taxi driver na nambile malompiti o ntšhetša number phone tše la mpha tšona nambile ke a founa ke founa motholo wa taxi o re ke tlatla ka geno okay ya gona bothata ke boela ka gae ke boela ka gae taxi e ya magating mane o re nna ngwana ga shu taxi a ka se namele rena bana ba gabo re ne dikoloi ke re jalo gape ebile go njalo e lata 12 nambile re tlo thuša ke eng ka gore lena le ne dikoloi mara koloi tša lena di tle go motšea mmasho wa palelwa moo ga wa gona bothata ambile ke botša motholo wa taxi ke ra gona bothata ke tlatla go fa 50 rand ya gona at least o te kukile wa tla mo le go ile gore nto e be ke nyaka o e phetha a se wa kgona e phetha ka go be gore bolo mo motseng go tšetše nako nkebe o haikisitše batho ba ya mo ba nyaka go ya ka ge e le taxi okay motholo a ra wa gona bothata nambile plane nngwe keng mbule a re dire so mogolo wa kene a re no e re ka pelanyana bothata bo bogolo ga botse le tlhokofaletše ke mmaumbu a le re sa phela mma tlhokofetše after 2-3 weeks wa tlhokofala buti okay and then buti le yena o ba jwitše yena e no thoma ka go nowa ya gona ka mokgo ke fetšang go le tlhalosetše then gone bua le after mahua le gahlana le mathata mahuang ka mola gae mburi ka mola gae doctor a gone boroko o robetše o no bona moriti o gabola ya moriti o gabola ge re ka apea dijo da šala go ka tsoga gore wa dija go sasa o no tsoga wa dija wa fetša wa dukuluga kore motho a ka tsena tšea se a nyakang go se tšea wena o ntse o robetše mo mbururi nna ka le botša nnete wa apea dijo
o dije o dukolo go ka di šia doctor la šia dijo ka gae go sa se wa tse gore o tlo ja molatša go sa se go dija fela o thoma go tlhakatlhakana wa dukologa kore motho a ka tsena a tšea nto ena nyakang go e tšea ba sepele and nako tse dingwe no fela o no kwa batho ka re ba bolela gona ka mojarateng mara o kgone go bona gore ke bomang nampe letšatši le lengwe mtse ebile epondotše lešhele le letšho mo titikwaneng ra bona gore ai mathata ke a mantši ka kuo a go robaleye le kua toilet gone noga ke tsebo ke tla re nogela le tlhogo a se ka e bona ke no tšhaba le go no e batamela mara ka e bona gore nto ke noga e kgolo ka ke sa tsebe gore tlhogo e ka mo ke goba e ka mo kina la se kgone go ka e bolaya noga gona ao yela kore ke no gopola gore nka no re ke e betha le ke sa bone tlhogo e ka no tla etla ntiela se se thušang mburi mathata a reng ka kua ga mburi nko tlalletše mo ka kua ga mburi a go sane bophelo go nya le gona go wes ka lebaka la gore bošego a ke tsebe ba re ba lora dingeng nna ke dule le bona mara le nne ke le mo ga ilotšo ke no the experience o experienceing ke no re ke no phaphama ke tšhoge ka re ke bone something mara ke se sure gore ke bone something or ke bone moriti ke se sure mara ke no betha ke letswalo o dula kae nna ke dula Pitori wa bereka ko Pitori okay le nna ga botse ka moka ga rena ke bone go ne lo di mo tsamaelang ga botse ka lebaka la gore le nna mmerekong ba no ntshepiša beke tlang ba jikile ka no bona batho ba setlho ba sang kwa monate a ke tsebe bothata ke eng le nna somburi noga e wena o e bone ga kae noga e ke e bone ga teng doctor o e bone ga teng ke e bone ga teng go tloga mo ka setlho ke sa e bona mola mamago le abuti ya ba robalang o ne go ba lora mma ke no go molora a ke re wo ke moratho wa ka ge re ka ba le ra sebele kwanonyana ge mola ke robetše ge wa ka nka molora a tsena ka re o tla go lwa le nna mama ke ena reng man ka mo tlogela buti yago gona ka mokgoo mara buti ena ga e tla o no ke molora a kokota re Simon ke nyaka borokgo baka ke re borokgo ba go bo bofe a re bola ba ka bo green ka ra ona ke na borokgo bo and then lena le ya kwana ka molagae wena le bo bafo mo le ya kwana ka molagae wa re kwane doctor ka baka la gore le ka mojarateng last nyana ke goditše plate bontšha gore beine dilo tše ileng ditlhare ka mogare ka e tšea snepe ka e romela sister ka re bona ke be ke kgatha ka mo ka re since mama tlhokofala jwale ka no bona gore ga re ke no kgatha metlharenyane ya mebetlo e le kang go tšwa jwale ke re ke bona plate mo e bontšha gore e ne ditlhare ka e kgatha ka e romela sis so o tlaretše o sola gore bakgala ba ba ka ba tseba ba goba o no tlhola o sola gore ke yona ntwe e le dirang gore ge le robetše le šeile dijo frugo dijo tšela di tsoge di ne bothata ba gore di dire gore le dukologe ke gopola gore tšeo e ka no ba gore ditlhare tšele ka banno ba tsona di re lwešang di re diang gore re se ka ba rakwana ka kwa lapeng nke a butiwa mogare a hlalose e batametše mo mogala bang ya wena o tla ba ke eng ka molalapeng la batswadi ba gago bafa nna ke bone selo na ke no bothata so no ka re lwa fela mara na o ne lutše ke dilora okay bothata ke yona ntwa e ileng gona le lwa le bakang warra ino ba tšela ja gone gore le kry-a ntonyane nnyane re nološa ke dilo tše dinnyane fela re nke re lwela dilo tše diseriase re nološa ke dilo tše dinnyane wa kgoga warrane o kgogang kwa e mošwang wa matuba ke kgoga mošwang wa matuba okay and then sekolong le sa tsena go diegile jwang a sekolong be ke ne bothata ba o šala ke tlogela ke be ke ne bothata ba matlho ke be ke sa bone ga botse wa ntse ke ba sekolo a le bone matlho a ka go njalo a botshale ke no tswalelega special lela ka mo then go ya sepetlele ba rileng ka lela ka mo o ke ya sepetlele ba ra ba bone bothata le ba ra ba bone bothata mo go lona then go njwale o a bona goba le go njwala o bone ga botse
a ke bone gabotse. alright motlogolo wena o tla ba keng e batametse motlogolo? nna beke ya go feta ka laboraro ke robetse ke ile ge ke robetse so gareng ga bosigo ka no kwa motho wa mpotsa gore o tla sola le nna ka tikwa ke arabela ke re oo a re o tla diang ke tla sola. o solang dijo? Okay. ka morago ga nakonyana ke tikwa ke arabela ge ke fetša ge ke robetse ya ke sa kwa dula style motlogolo ya ge ke fetša ya ke sa kwa ke kwa lebati la ka mo ke robalang le bulega mara ke khile ke kwa le di-footstep di tlhetla di ya ka mo letlhakoreng lela e leng gore a se ka robalela ka gona ke kwa nkare motho uro o fitlhile a robala a fetša a khurumela ga a fetša a khurumela ge ke phaphama ke tšwa sethitho a ke sa kgona go robala nambile gona seo ke tsogetse ruri ka gomola ka ra maybe ke no ba toro e kgono ka robala gape ka labone ya ntlhagela gape ka botsa ka labotlhano ka founela mama ka video call ka mmotsa gore gape nna ne ke re ke a kgotlelela mara a ke bone gore ke tlo kgona go kgotlelela go tswela pele ka gore ge ke robetse ke kwa nkare gone motho ke robalang le ena mara a ke mo ge ke re ke bula matlho a ke kgone bula matlho. alright lena thušo ye le kgopelang gabotse ke ya go robadiša mama go lena abuti ya lena le motsola wa bolena gore o berekiwe? re kgopela thušo yona eo le gore motlho mongwe ge le kgona go ka thiyonela tše ba ditheileng mabitleng ka ge re kgopela dilo a di kgone go kwagana. lebitla le kotsi lebitla le kotsi bokotsi ba lebitla ke gore go na le batho ba berekang mabitla borena ntle le go bolela le rena. Go na le batho ba e leng gore ba na le dipelo goba megopolo ye rena re seneng le yona a bane mogopolo mo botse for batho ba bangwe. Lebitla le kotsi ka lebaka la gore ba kgona go kry-a ile gore ba go thia go lona re wena go ya go phasa o go bale. Ke batho ba bantši ba phasitšeng ba re ge ba fetša go phasa mebereko ya senyega ba hlala ke basadi ba aparela ke malwetši ba aparela ke dikotsi ba feleletša e le gore ba bang ba tsena ka gare ga kgolego. Lebitla ke ba ga bolona ba swanetšeng ba le šireletše lena mmago lena o robetše boroko bo bogolo ke lena le ka mo šireletšang. Nto nngwe ye ke nyakang go le botša ka gare ga lapa ge o bona moriti o feta o ka o tšea gore ke tokološi a se tokološi. Go na le bahu ba ba thebotšeng ba tšere meriti ye ya bona ye yo o bonang ka mo morago re bonang wa gago ba o berekišang. Lapa la geno a le gabotse o bone noga e kgolo e nyakang ka gae. Lapa la geno a le gabotse le tshwenya ke dijo tše tša bolena tše o ka kry-a ile gore ge le fetša go ja go na le dilo tše di fetang mola dijong bošego. A senke ka kwa motho a re o dronka ke molatša ge o fetša go ja o no dukuluga motho a ka tsena a utswa selo mo wena o dukuluga ke kotsi nto eo. So go ya le ka mokgwa ke kwang mathata a lena nto mathomo gore before ya go bereka lapa lela re swantse re nyake go tseba gore bothata bokae. Monna wa baywa leihlo le o kgona go le bona le ne le noši so gore a le right. So ke kwešiša gore sepetlele ba ka se mmotse gore o right leihlo le re le bona le le so gore a le right. Nako ngwe motho o ya sepetlele a sepela le meleko ga ba fihla kua motho o no ngenega wa santšeng a mothuši ke ra nako ngwe a swara ke boroko ke ra nako ngwe ba no re no line e kgatha ka wena o sepela le meleko e boima.
ngwanoki o lora bošego ba rasole o solela mang gare ga ditoro batho ba lora dillotho batho ba lora ditoro tša gore batho ba kry-e tšhelete wena o lora o solela mang badimo santse ge re ba kgopela ditoro ba re tlišetse ditoro tša go phela tša gabotse toro ya gonore o no le ora o sola ene ge le fetša go ja forogo lena le hlakahlakantšhe ke dijo tšeo o le yena a lorileng a di sola ntwa e tlo ba gona gobane lapa gore le senyege ba le kgona ka gore ba hlole ntwa ka gare ntwa e sentše malapa mantši ka lebaka la gore le gompiele batho ba dirileng dilo tšele ba potšiša gore wa e le mo le kwane jwang gobane ntwa ke lepheko ka gare ga malapa batho gore dilo di senyege di se ka ba gabotse abuti a tlogele go kgoga gobane dilo tše dingwe tše di leng mo mmeleng wa gage le meleko e mengwe e leng mo go yena batho ba bantši ba ba bethile ka dilo tša go kgoga ba ba tswalela mahlo ge e le gore motsoko mogolo o kgona go dira motho ra latlhegele ke kgopolo gona go ra gore le gore o foufatše motho o ka kgona ona mošo o gogang o buang mo mahlong a gago ba ka go gobatša ka ona so ga a tlogele go kgoga re bona gore re ka mothuša bjang go bona go bohlokwa gobane mahlo a ya le nako a ntše a eya a fokotšega gore o bone mafelong kry o bonela gona mokgauso so monno santse a kry-e thušo so lapa le la bolena ke tloa go dula fase le lena and then ke boneng gore nka le direlang gore leloke maubane o ka tsena go kwagetše moroka go kwagetše tše ntšhi tše ba di tlhalosang tše di no nyaka wena jwale ka ngaka a setšo and then nto nngwe gape ba swantše ba tsebe gore ge batswadi ba re šile ka gae re tekgalema rena ka re ga re sa ne mogalemi taba gore re lwe re gahlamana ba lapa la ga borena meleko e ka no ba e le gona mara ka nako nngwe nke motho a tsebe motho o mogolo go yena le o mogolo a tsebe o monnyane go yena ene ka nako nngwe bana bešo go gomola ga se botlaela nke ka nako nngwe go bona o ka re gone ngwanene o mongwe a bolelelo wena ga botse o no te kgomolela o tswe mo go yena ka baka la gore ge o fetola le wena šetse o kwatile and then e leiša dikgakganong tša mantšu le be le feletše le nyaka go swarana ka diatla and gore le re le bana ba motho le feletše le ya diatleng ke yona nto e sa nyakegeng ga re se ke ra tšea baloi ra ba apeša ditlhora ge re sa hlomphane re le bana ba motho a gore ntwa rena ye tlo tsogang e lokile lebaka ke gore batswadi ba rena le mo ba robetšeng gona ge ba re lebelela ga ba rate ka mokgwa re phelang ka gona re alla re dilo tša rena ga di tsamaye gabotse ke motswadi o mofeng wa ka kapa ke re ke badimo ba ba feng ba ba ka le blessang ka dimpho wa ile le gore ga le kwane le nyaka go bolayana le sene selo le lwa le sene selo jwale ge o mongwe ka ba le tšhelete la bona re go tlo ba wes go bana ba le tšhelete go tlo ba wes so nto nngwe le nngwe le diang ka molagae e no tsebang go nore batswadi ba lena ba lebeletše ene ga ba proud ka se le se dirang ge o nagana go lwa le ngwana mmago nagana motswadi ya gago marobetšeng gore na o tee kwa jwang ene dilo tša ka ntle e ka ba di-family e ka ba baagišane e ka ba ditšhomi e ka ba eng ge re ne le bona ga re discuss maphelo a ka gae ga re discuss bana ba ga borena o sekebe wa dumela motho mongwe wa ka ntle a go botša ka ngwaneno ene a sa mmolele gabotse moroka o tla le thuša ke department tša gage go robatša bahu le ona magoba wa go le tronkao fosho e šetse le tšhaba le melatšai go robetše o tsoga o swere ke tlala molatšašo go nagana gore go fetša go bujana pele wa tronkega o no fetša o tlogela o swara ke tlala ande mola e le gore le diperoka ga di tsoge mola e leng gore go ra re ge dijo di šetse moroka ba di latlha no ke tla ba thuša ra ba lebelela ra ba thuša ka lapa lela la bobona ke nana gore di kwagetše gonjwale ge le apeya le šetse le apeya ka letšhogo and a re nyaka gore re tšhabe baloi mo re reng gore e le apeya bošego le no apeya le jeleng ruri re nyaka gore batho ba dula gabotse ifi ba apeya dijo di a šala di šala ke lebogile kudu so ka go sasa magagešo ke labohlano ke a bereka ka Groblersdal
go tlile sello se segolo sa batho sa nako ke tla leka le ge e le gore ke robetse bošego magašo ke tsoge forogo batho ba lla ba re ke tla lata ka mola ke tla ilokiša taba yeo and then ya bobedi ka mokibelo ko bina gona mola ga Matlela Ramošebo mola posteng ke nagana reno ba bošaedi bo bo diragetseng ba go ngwala gore ke ga Chauke re goroša ga Malapane ga bo Mabuti re goroša mmago Mabuti Malapane mo ga Matlela Ramošebo a se kgole le mola gae and then ka Sontaga re ya ga Maubane mokgekolo wa Maubane o thota ntomba ka kua dikgalaopeng and then o itšiša ka ga Maubane straight ro ja ga Maubane ro jela ba Maubane ba peile ka poto tše kgolo ba gadikile re ya ko ša e tla be le ko batho ka moka magageshu ke a le leboga and then ba lebe ba kgopela tše ding tša ditaelo di gona ka moka le ka tla la di tšea ba le leileng la di tlhoka matšatši a fetileng Maubane nna ke a leboga ke a leboga Moroka babogedi ba